Au te whiwhi e whaatalofa, ofo lofa. Ia, ma whaatuli mantu le pa ia mare mamalu o Samoa. Io na tafa te tele, ia o itu te tele ai mai se fo io. O maunga te tele se io o lava i se au pito i titi o le reiva ko le fiafi. I le suafa manu malo Yesu Keriso, malo le soifua fo lau, malo le langi ma. Ma lo fo i le whaatua doa i le reivaenga o le afiafi. E una ua sa varivari atu le vau le wanti le ono mirute te edei tu lai wha le teibia ba dou ni usira dei. E au te lo fo i wala tala te le levo le afiafi nisi o stete ese o Amerika o le malo tele. A ua wha solo i le awa uli le mana vau ngā luenga mo i la dou i au se talia. Ia a ua ula fo i afi mo si o tātou waturu i Samoa. Ma lo lava le sai. Ia, ma lo le tau a dai. Talo fai ia ile dei fo yaso i lava siga sa fe gai basi o tatu tru o le tau na fo ile dei asiata fale malu tamo le motu tele mai sala fai io o le motu e fai mea mafai o le motu e sa ili malo ia fia fo ie fa au le tautua ma le au nanga ia a le tautua upu o le tautua logo pui ali a wa o Samoa o le atunu e pele lava i le loto. Perino le Pacifica e pe o le saafinisi fo io i la tou tu si tala io e ai mai se fo ia o nisio i la tou sa malangato missionary la tou te moli mawina le tau anga faua mio solia i le faalo alo ma le feavatai sa tapu e maamata mai ai ia sio tatu puturu i Samoa. E ari tari tonu ngai le o avesea vaenga ia lautongia o vaenga la walunga e mo mia i sio tatu puturu malawi loai. Ia i turu ingo le dei lalo laki fa talo fala ia o folo fatu. Ua o fia ina ua o va ia tu fo i lunga o tatu cameras e mai se fo i o tatu social media lunga o tatu YouTube channel a pe fo i tatu Facebook live. Ia o le fo ua amata na ngā solo mai le mai moanga le tātou uturu. Ia nisi fo i o le fato atau to ale le dei taimi lumo TV, lumo sitting room o ainga. E lisi tamala o ke lava le kei miringi ma whape fo koi kikia umar prokalame o ngi le ko ngi kinga le le wifi. Eza o lisi ka mai kiki nga sawi. Ana vai tua la sawi e tipi fo i male wifi. Ala waru complain fo sole o kere mali ai ngi meyo ngi wifi ale o ke ia waka kipi ma wifi a le wifi te mi foi fato a mai ya dei me o ngaru fa vai te mi o le tau ma faile amatanga ele mala malama na itanga tanga lulue i me fo ile kusi mai lungo le PacificEzy ale ala o mai wa fiu le si awadi ia e kausu e po le hale me le ka kipi wa pa wa tala le fa mai a tau fia manino i mei e tipi le kat fo i o tau totongi. Ia, please refer lau PacificEzy. Su e ro ma PacificEzy a ukama ia. Vele su e ngā kunga PacificEzy kiro kunga. O le wifi se furu tala. O le tax se lauli mas furu tala. O isi fees le ku mai la lo mo fees ia expenses foi le mo fees la tongi ia e limas fulu tala nga kilo le wadi i me fo mai disi o kamale ale kio ala mai se di ale mai popo fofa to mai ngaru fa vai taimi io ele ia rutele lu mala ale ki yo ala feu e a kolo kon mai lisi ka mai fa mai wa sila mai wa sila mai le ki pile wifi wa sila mai wa mai le fiwe o le ki pile wifi o le o kele i mali me yo wifi ale wifi ya agir ki lo ko se di langa pc di fa mai ai va ai la o ai ele i aiangi fe a lea sau kilo e lima se furu ka la u fe e a o fi FEE o fees wa ngale mai ele i ai mangi a u fe ngai ngai u fe karu ai ana fa mai la ko mare
Ere ai. Ia mai. Awa sila kunga o le sa oi mafe. Vai aso ngai 50 fe le nkipi. Le si ya su e pesiripi akama ai maua enga tax se laudi mas furu ai so me marisiang kampe ya se si umu e masangi le ya so no pekira ka ai so me marisiang kamanga fa mai ai va ai la o ia lele la bo mo wanga malele yang ar ka ko fo ming ya ku risiang kam mai wa va yo ye yo le mo modi ka ko ka vale ai va se laudi mas furu taxi le ko se laudi vai se laudi ma se fulu le taxi aso uma vai so uma ai kau ke le o feo a ingi taxi a o ke milangi wa ta mai mana tua foi o aso ia sa o ala ka ma fai fa ko anga sa o ka manga pie vai le ingirisi a o malo lo si o lima kamalanga ar kai mingi wa kelinga sao mer kama fu iyo marolosi o mafau o le pai ko sa wa sao o swinga na le wo vai ia wi ai ngaru fa vai taimi o le wo sao mai kama fu e ro fa ku mu fo e loa wai loa o le fi e le ongi fe wai loa o taxi le ongi taxi wai loa fo ia lan to wifi o kamanga le wasao mai o kamamu nga le fai manga ku le wai ngai e ke yo ira ukala le sira fia la u se usa mana tu le wai kasi vo ile kan kan ke ka u wa ya Samoa nga sau fu ya so inga ro fa vai ke mi ia o te mana tua ia nga yo anko nga ya so ya wala nga yo mai nga ro fa vai ke mo la ka ke a onga e o mai la kamanga o isi kai mi pe e o fo lo to le sao mai ko u fafu o kamakongu wala nga yo mai nga o fai ngaruenga fa to fa vai ana tamai na wa fu idili nga wa o le tele la le o sau kai mingi tama fu e fa mai ma ai pinkala o le makaku pa yo le o langa nga lue ya le la fu ila na tasia lua to sit complain Feto ai foi. Ai fu fa ma fo e siliaku o nga le lei me o ngofo ai nga ruenga fa vai keimi ngi vai tau. Fa tu sa le temi feto au mai ai le asasa ina mai o nei mea. Ya alanga ngai loa sa pela le wifi. Wai loa fa sa o le fi ele o se fe. Wai loa fo I sa pela le tax ele o se taxi. Wasau wai lola I luma mare complain. Ele complain, fa mare complain. A talo fatu inga luka fa vai taimi malava lo I tonu le manto wa tunu ne usila. Au tau ia na malaka bai luka fa vai taimi ma lo le ona sai. Fa kwa ko fo ia kwa ka mo stuva. La ka mo tua va ama la ka mo le sa ma tu I lunga dei. Sa fai malolonga. Wa na sauri malolonga umia ila tau nga luka fa vai taimi. Iyo la ka mo ko finga mar malo o tuava le la sa malanga mai lunga nei masinga antoa I think so masinga antoa le na malo lo mai o nisi la fai na malo lo tu Samoa o kamalaya kama sa sela ia leo mai kama e fari fasimang le ta itolu to sanga o lan to visa le ya mio ma le nga luenga e ono mo wai no fo mau kamai sa matu mafutala lunga nei ia manisi vola uso e onisi o mai fale a lupo fai la ukala le fai ngo vai o kamai nga usau pe o mai le parataiso pe e sao mai lunga I le lalolangi o nganga ina uo mai tamama wa vai le kile o kila ia wala nga afu ile mele no fo e uia fo I tu lo ila to I Hawke's Bay ia alanga o leno no fofo I fato anga de tero nei tama e talo fasunga je usa Dr. Tua e ala usu e vai kunga e salue lue me fa penge uru apu a fa sanga yuka e salue mai uru apu a fa sanga nga ikai e pe mamae mai lawo vingi e pe e sa o puele e tua fale vine ai o e tua fale apu ai luma fale vine ia ona usu fo ila ia le ona ola io nei tama fa mata le lei vantu ala toua ai se I kango la kama ia e pon la le
se i kangola kama ia whaakakikia mai le whaingo tulo o le maha moe o le povi ia ma tulo ma pua. Ka ilo fo i fo mai kipi fo i ka i lima kausanga o a onga. Pe kukusa ma le whaaka o ngai ka mai o me ka kikia iwi ese o iwi ao ngā, o iwi le ao ngā, o iwi e malo, o iwi vai. Ioi, i nei me ola. O ina wheka ngofi ka mai e ka ilo fo i fo mai wa pasi mai le whakausanga o whaile PhD. Pe kukusa ma le ngā ioia kama se. Ia ai ia la fo i tele a fo ina maua nei tama i nei fi mau ave tu i tono lantou ting pusa. Ala nga ka wanga i se po ngesi o nga ruenga. A talo fale mo fa malo atu ala fa malo le tau te le dei vanga le via fi fa malo atu I wo ma pa anga uma le tatou Tautai A'e. Ia le dei vanga le via fi na I tatou fa fe ngai nga tu langi. Feo yo le tala le lei malo le ono sa le tau swin no le pu vai le ola malo le lau na ingo le upo le tua fa fetai fa fe ngainga ia I o tu fai vai le fai ngo fi io malo foi fare kua io malo ai fale tua awalanga ye lo utari tonunga a le lei fo I le tua lalo le fau ale fare tua okay le lei are kua la no fare kua ia wala ngo manga kua ila soya I ko ku por que mi asoya sa ma ko next door ma resi o ngari fe aula ke e au sanga sila kalesia nga uma le la nga le so sa e pi fa ale ya ale la un harko inga ka fa longo wai ka ki fai ka kala ya mantu vo sa mo le ngi fale pungi fa to e nei mai ale me o fale palangi ale me o fale a fola wa ka ba fo e freeway ya le ya help yourself ja renga ngor ka mi help yourself fale ya sa wa mai le vai po o so fa fo le vai po online na tala no ya tanga ile ya se me lilo ke fa longo ku ai wa kaule mau le alo fa kaule lava se kupi longo ku la ia le ngari ile ia fa mai ia farkua ele o ala ulauma ele o ala ulauma besi aula hanga malua pi ngo fu pi fa kanga le lo se me mai le fi au panga oi wa fa penga le do se fi la ule ka ua ko le no wa ta o tulo fo ilo ngo fi ma se fi se si ula panga oi panga oi ia ale fa mai fa ku ai fo fulu haipu ele se sing fo ele manto mel fa le fo la o fa kaipu ai wala fa kaipu mo ke kwa oi fo fulu mai le ai ele o ya ya ko iro le fa fe nga ya ora le e pa wa fu yo le upu musu ya o ele nga o le tua ko mai le hai ele o wa vai fa kor pusa isa me nga ko fa ko ya o ele o mai wa vai ko fa kor pusa isa ale aku wailo waka ko ngo fi ako wa makwa MG uma or me nga ne ngo fa ya wa ne ala na oh my good boy ako sira la ya or fa tuanga ve asia te va tu balanga o te talia telefotuanga na yo tama fa le nga uma ya ai au foi la proclame e va ku voisa uia kama sa kama ko ala ia oe la le fale tu e kau ma kele la ka mai ai ka ma kau amaka tama fo i tau amata fale tu to ele o ko nga ia tene matu tu no fo ia fionga fale tu ai peila o ka mai kau amaka vai vai ta to le me fu ia le fautua e fu ia le nau o fale tu e fu le kumora isa talo va tu fio yo tala le ne manga le fiafi malo se fo manuia ia malo fo le tau atai fa talo fa solo tatu fa talo fa tai nei le uli na maua se avanoa le ma tu te mafutai ia male tau sala po le tamali fo I malanga mai America o isi fancy le tatu Tautai A'e ia le sa ma to feilo ila ile ia ngau malo le ia ko kikia ko mai I ka ko por kalami
Ia, whafteitele ue sili, whafteile tua. Ia, ua wheloa I male, whare tua ia roleni. Ia, malanga mai Amerika, mai a lea o le lantou veterans foi lea a le USA, tau wanga misa USA le na whai Las Vegas. Ia, lea la sa mato wheloa I foi le nei, ia hulio sa vanoa whai e foi sei puti. Ia, malanga mai Amerika le whai sei mumu. Mato wheloa I foi marifre tua. Ia, malanga mai Samoa o le komisina foi o le tātou whanpuipui. Io I tanu malala, ia o le wharitua foi o le sunga e le li ataua a whamasanga. Sam, ia me se foi la o le isi tātou fans lea malanga mai au se talia, maka uki ala o le wharitua malanga mai Samoa. Ia o le wharitua Christina. Ia me se foi la o lau fisilia I litia atalili malanga mai sini au se talia. Ia whapea foi la I le tuafina ia Tusi, Edgar. Ia I nei lawe au kilani. Ia le por kaspingi ki mana ia yo na ia vanoa ia peno whai atu. Le angor ufifianga voi sau ia I Utah. Te fia o te alu e wheloa I matato wō mapaanga. Ia whaafteitele la ua maua fo I le nei ia vanoa. Ia wheloa ia fo I male whaletua malanga mai Amerika. Ia o la tau fo I, she's a founding member o le USA pageant. Por tau wanga miss fo I le USA. Le fatu a wha mai ai nā tū le vaiaso te tia nei. Ia a lea la ua vai ka ko ukangaka. Ia or koe ngā skaili anga le waka oso wa track koe ma or koe ngā skaili lea. O le breakfast I wedding kongi. E whika mai ia male au loko pēra. Kusa ka weke ka ke breakfast I Samoa o ka lunch I kukuila. Ai o ka koe tina mai nge usina. It was great to enjoy time ma tō whionga fōi. Atalo whātu ia te o tō umarunga le program me se foi la se o le MC numero tasi. Iyo. E kau ke kalangoa loa I me kau MC to entertain. Any ages. So sko inga kausanga. Mai ai pepe whato a whananau. E oringoa mua lea nganga ai pepe. E le ka uengola ko makua eva mai. Dr. Tua. Iyo. E pepe se heika mai pepe. E o aiso o se. Ia, talo whai se oso. Ia, se o tei fo I mai se o mantunu usa tupaitea. Ia, lea lai mafuta mai lunga. E iar kai miko ke vai ai se oso lunga o proklame nei. O le pisi ala o kama. Le mafu ai ready roa. Ambai lord malo e whatala noa I lunga o le tatu proklame. Se I whai po ahanga me ko kia I e whananau mai lota mai pepe. I loa rolo na ingoa. Ia, ai me se fo I. E ho ai lo matutua nei tina matutua. E tau sāwa vali mai e lo umo fo I le ngol te malo. Ai, whatalo whatu lunga o le tatu proklame male. Tautai A'e le livanga le fiafi auto uma lo mai mo mai whatalo whatu siata e te auto I le livanga o le fiafi whatalo whatu fo ia I la jau o lo mai mo ala lafi mai. O lo mai mo ala lafi mai le livanga o le fiafi le tatu proklame au te alofa tele mo auto. E o lo whaia u mo la tau fili. E o lo anga le anga mai. Iyo ma e fo yo lo tau foli e fa o mai se tinga ia te e mo moli antu o lo faanga iyo mala u te talo ia fa mangalo o tou awa o tou le lo le me o tou fia iyo talo fatu ai lea ma mo le to o lo faanga te le lava ia I wo ma pa nga uma ale tatou por kalame o le Tautai A'e tatou atu fa sisila kanai a fo I mai kako wosi aki po ua tatala I tua Samuel. Eyo. Se o vai aku ila uka mauru po lea na pisa mai ana po tatou so upu songa ia mau hunt. Po fia lava o ta milo nea. Ia se au mai se tatou tala mai Samoa ana ngata lea. O le foino uto tau whai atu pe mo se tatou avanoa. Ia ma se tatou so pai e lea mai Amerika. Sunga ia Dr. Andrew Moava. Ia orka mai kiki si onka mai kingoa ia ai mo wal tanto o no ngor tanto por kalame pe fa pe o fa tanga mai fo e siona do luo na sau lu ngor por kalame ai ole tanto atu I fa murianga wa so fu ma so fa now a do ngor fitu su mo no tu sanga ole tina ia sengia asia te kilometre fa muria le tu ala to ngor fitu su mo no tu sanga ile so
lo faanga mafamarianga ia mai le tatu ainga atoa lava sa siata ia I Brisbane au se talia ia mai siata tavui simo ma le tua valuanga nga tafui lea ia o peka mamena ia o le uso fo ia tino nga te leo tu fine ia valasi ia male tutonga ia lia leota ia fana malava ia e fo fa ilangi le fo longa ale uso batua fo ia lauta o lo faanga me fa manuanga o lo wasa soifua fa popo toi malo faanga ma ia siata mo proclame le tautai A'e ia mo oe le tina ia ilunga o le tatou proclame le vanga le fiafi o le isia tatou wasa soifua le tonga o le ono se furu ma le lua tausanga o le tua fine po le tina ia mua niu toua unasa niu taua unasa ka lo fai Tasi le nei tangata na matua I o umafatia I la umalanga yuta. Ia ai o ni tato. Ia ele o nisi fo walanga ia o so tanga mapi tanga le moteli sela fai. Ai fa taitele lava ile atua. Ona ole ola mare malosi. I can't express how much you mean to me, honey. Oh, vaiangangang wala kama o ngiu purusu. I'm so thankful for you every day. Happy birthday, whamanuia tele le tua ilo wasu whanau. E mau ki ngō e kolu pō, kolu o a ore melea. Whamanuia tele le tonga o loiu. Ono se furu mare lua te usanga mua. Alo whaanga mai si au honey bunny. Niu purusu e lea ia se kuka piko silinga le lei ia I le whale inga lea no. Tofo I uta. Lea e matua fafano ai lim oi le kuka fa le leia ia te malo niu purusu lo fa tele atu asiata ia ma fo 11 no sata to felo ia Utah ioi fa tele ia no matalo fa tu uso le fionga ia tu lisi po le fionga ia fonoti ala fala fatuna o le tafaifa ioi tu risi ka fiola o le tangata ele loa se meta o se alu so muli o le sunga ia turisi o te fatu saina le tautua le nei uso matua o se taavale e matua le to iai se kia soromuri Arka maloa na ona faasanga I luma le aise autafa le aise isi autafa na o le faasasa olo nga o le kia apa le loma le meilu malola vai ante o le uso after ile toa Io e whaavitai le ua amatana tau so o toi manatu le lei. E le tua inga mea lea. Tātou te lei loa tonu po se ave pasi ale mālo le nei tua inga ave pasi. Po o loo whao ngā ina le pasi. E alo e ta whao O kako ue a mawanga ia wangoe koe sungsungu maari. A talo whatu ina i o uso ia. Io e. E tatia ia la ia whono titu risi walanga I le ngata e pisi langa media. Ia a o le pisi fo I orka maloa I ona tiute le ngata o whaiva whaamatai. A ona fo inga luenga o lo pisi. Ai se ka ko wa feia mai la I ngakarangi o manatu le lei. Paule ngei o se ave pasi wo va ai peia e ta fao mai lamba I le tae au. E po le lei o te lei lo fo I pe tō wha le nei tangata. Iyo. A o le mea la o tau mai taua. I le uso lea ia se uso ia manatu le lei. E peia na te sila fia loa ua tau masalo mia ia si ona tu o lua. I le umi na tu ua o le fale maana mea o lo fero loi. Na li foro le tanga fai mai ana tinga yanga li foro le tanga pita nga fa apili si fale tua. Ma tanga fai mai ana mea mali. E fa ata haile le tu o lua. Iyo e pia tau fa ata pia fa sufi e tina le ainga. Ia pe afa pe ua umi fo ina fia loa lua. Ia wakako va ai kako ia ilau. Whaawau pia tātou asa soifua mai sa whanau. Whamurianga o le atoanga o le lope fia tausanga o sia uso. Ma mea ka vana ave alalo. Kua inga aso whangau raia. E musu ai loa tele le matua le ua matua. Ai pia tasi alau tau wa ai atu le lauru ma le ama singa ua matua. Iyo,
Nai tau te ilo le ya wa mai lo fa monia ngas fa na wele mai so tau sanga I tau mai se lo fia la titi. Wishing you, honey, dad and grandpa. Yeah, wa grandpa. A blessed birthday today. Cheers to many more years with joy. Blessings, success. We love you dearly. Loves and best wishes from mom, children and grandchildren in New Zealand and Australia. Be safe up there. Ka fiu lai. Iyo. E ka sia la mele le out there ila ka mau o ka vanga. E ka sia ola ka re ofi. Mo kingoa na ka re ofi. Manuia la safe also. Ya, familia le tuam to turu inisi. Nisi antau sanga stele ilo soifua. Hata lo fatu to farva imla e sia talango lango ta lo fa sia uso manuia lava le yaso. Malava singa sfulu tau sanga o le tali ian John Sel la falava au semi. E ku mer ka mai giki le ai ke le lo ngaru manga i ka impese. Marfua kaimi. Maruia tele le ajonga o lo subal lo tau sanga le so ia to ia te oile tali. Whaaftai ele tua, e nei tūsanga i tele o ia fua i mo oe. Whaabruia le tua, e lau whianga iai maa oa onga. E ui ina, e au mau mai Samoa, ia e mātou te dalo atu lava i le tua e pui pui i ante oe. Fua i leo lamare malosi i ante oe. Alo whanga mi whaabruia ngā vatu i au ainga uma i ni usiladei au se talia whapea i ina i Samoa. I lau nana, mau cousins. Ai whaasiri ai, oh brothers and sisters, mau matua o Sally mai Ioane mo oe le atari. But we tell lo wasa soifua and God bless. E sa alfa mongianga le sia ka anga umanga lawer kamaro fa mongianga ilu malela lu ko ai nga mela le chipi le ki fa kwai. Le God bless. Nga fa mai. Alo fa tele mo oe Great Britain. Iyo. Mangko pa war mela ilo si kamiki. Mangko fa pupu ngale au mai au ka alo ia perkangia. Great Britain. O le GP. Nga alo wala ungar ko inga fa mai best wishes and best luck. Alo fa tele mo oe o le God bless la nga malo Great Britain. Tato ni sa tato fasi silanga. Se o ko se le mea ni ko ke manga o ai. O le fasi silanga mo mo le nei ia o le fa lo atu ma le fa ilo lau itele o le fa mo le o Samoa Victoria Fast Supporters. I Victoria. Ia na o to silatu. O le malaga bai Samoa e whailonga re whātou sanga o le vaenga whauwhai whātou tua ile tua Samoa o Tasi. Aso to na is furu mare lua o ke topa. O tau se sila tu information so malava mai le fitu le fia fise e pa ia se furu mare lua e le vaen luanga o tātou tickets ma tātou teipos e le o to tele. E le o to tele ia susuane matala awane whaatau sau tickets, whaatau sau teipos avelu ainga. Se fatura utala le ai fa au pe tatou fa lau i loa nei langa o te manatu e fa tau nu Great Britain o te manao ia toto le fatu le nei i lo soifua tatou Samoa o le o kako a ka ungi fa ka inga tu mai pe lunga tatou fa sisilanga le na mana ia misa a ka ungi se teipo se lau ka la teipo se lua se lau di masfu e hili se kanga me ka unga ka pala ai a palasi mai ngei le faafika o le fa lave ai saule sa o nga tai lua fe tai tolu fe tai lima fe e le kai la ngonga ngi leo kanga ka fai kongu e ti nga le polonga o nai tamaiti ai fai lava a o soifuanga nge ya kako o soifuanga ni talo versunga mo le oi nga su lo taf talo fai a o le olanga le o tato e saulo singa me fo ile le pie ka wo enjoy ai nga eva ai le ku fo ile me nga ko nga me mai fa pe nga ile le olanga le Samoa watili ai le tato matitiva tulo ai ole au nga nai vai nga nei
O lea la vatu ila utu o lalo. Si avele ainga, avele fai se kou teipo malau whanau. Oe, to se furu avele utu o lua whanau, whatau le teipos, oe enjoy. Oe, e lifa pifu ila o fa yengi ingunga, you don't have to drink alcohol if you don't drink alcohol. Yes. But take your family and enjoy. Oe, wai kau ke le lua po le ale mea e kupua kai au. Alanga o tatou, e pei ka kou ke whainga ruenga mō ngā o whaalave lave. Me lalea, ia a whaio e nofo la tala tāne Victoria, ia maskeke umai ngā po mele pone e, ia, poku sau lau e leo toi tele, whaafso tai contact details umale nā welungo re tātou flyers leo tu ina tu ilunga. E whaapela fo ilare celebrations le whai Brisbane, ia au se talia, or kamalalea, tātou whailo ai ai. Haftai fo ile amana ia o le tautua, ia mai se fo i o lo whaatau wa tātou whailo ai ai. I le celebrations la lea Brisbane i au se talia. Lea la o le a whaia fo i aso i o wa tofa matu i nātu fo i lunga. Ma le tua fo i le toi nā male laina. Le malanga ta amilo le malanga i fo. E tali maa lo mua la Brisbane. Mai alo la Brisbane. Malanga lo le isi stete o au se talia. Ai o le fautuanga le fo e tasi male ungani. Ia puksa lau avelo ainga avele pele tau iailo walofa ele na upu malongutu ai fatino lo tango te tongi le lei le teipo ave mawao umamai ia lango sua fo ile fa moi ia o Brisbane la tauia o le ise ta to fasi silanga awa e misia oe le au kilani Samoa le te fia e te tafao e weekends awane ngalo fa fia ka tele le dei ile aso to na nei ile tau salaba I mangele o le concert tele le Mount Fau Band o le lato anniversary lua se fulu tau sanga talu o le fa vaina le dei foi au fa ili longo a ia tamai tira vai fangaloa so nga junior ala lua ma le lato au fa ili o leo le a malanga mai to ai to no ma le weekend le dei ia fa fia ai le ngato le Mount Malaka Band Fa'afiafiai, the one and only Asuao Felice Mikaele, le ngata I leo le tamaitai ua dele no tau I o e tia I o tau whanau le fale mo tau teitu o lua e tau wō tau te fia pai le teine leo tau whangameke. Ia, manisi la vole au fa'afiafia, leo le a fa'afiafiai, tatala I le fitu I le afiafi. Now, this is a very important fa'asirisilanga. Mo o tau mātutua na ita mama tina mātua ka mafo ia wale o koe fia eva umi e pasi mar se fulu a watau te papole e amata I le fitu le afiafi e amata la wale fia o le Mount Malaka Band ia ma fa solo to amanisi o fa'afiafianga ia I le afiafi fo na uelunga malawa tātou informations mai se foi o contact details e fa'afisota ia o le tātou fa'afiafianga na une imisia la stona nei o le isi tātou whaasisila ka lea toi tui nā tui lunga ia le tūlanga I le siva lea Father's Day Dance ia mai le laula au mai wharani ia I le whioanga o sa taua I sa whata me le pone au se talia ia sirisila ifo le tātou whaalau I loa le nā e lango suai le wha moe o tama whanau whaingatā le pa ia la inga sa tunu mafono ia mauta pa utausi ia ai ala le la ta yo le ngoa matua ia fale afurungo ngo mare mamalu le fali tolu ia tu lo no tu te tele safata a fifio ane lango sua le fa moi tato tu malolonga a foi mai tato wo fa tato ori ma tato issue ma se isi akipa wo join mai tato tamaso upu of our eye on the iceberg craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style.
Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Of your life from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usaulunga o le nei ala leo ina ia mwhai o na whaalau ilo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le a whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kuso i le lima i le afiafi i le ho la malu o Fou College po o le kolisi o malu o Fou. O le sau ninga o le a whaapena o na tufa ina ai le suau o whaamanianga po le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo sinai. Sa tatalo mawhai Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of... Mo tupe whamamoni Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whaawau pere tātu whamitoa nao le lima tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo abano fo yo tātu ofisa yo tara o tāhu huma mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Taibo wati leo tu suma 5 minuto ntalo li tula 5 de taibe ba tau usirei ya to e fa talo fa tu disi o le o manava nga luenga fa be fo le teilu ngol e wala fai malielo sa au fo de so na nau vai fo e ka mai ka ko por kala me ai le lo ai wo fe akisi lo ka vale pe o e so ina sta vale o iluma ia pe o ma o sia fo se ta vale au ta fo e se ale me o ki fa ia ile ro ta vale ma lo la varga lue ma lo le on sai ma lo le tutua ainga ma lo fo ile ro lo fai ainga ia wa ma fu anga le fu on ta tutua ainga le tai ao po afiafi po ai oe nga lue ia wa se lu mana i ma le tutua ina ainga fa na fo ia o nga ma lo la vale tau ta i ma lo le on sai ma lo la vale fa to no o le no uta so ta ia tu nei Samoa o le lavo tu talia le taimi e koneti mai ai le tatou o rupo so upu ya mau e pei ona loloma mai le so na nafi le matou proklami ia ile aso mana tua o le na tolo mai ai le tulanga o le pay all hearing foi le ale sunga ya Samuel po se
i le whamasinoga maulunga. Ai sa mauala la ufiso ta inga tu mo se teimi vave mai le leisi vo e tātou ta māpula fionga ia vui ta mali i Samoa, vui ma Sainga Fulava. Ia, o le tio fo ia o tau si la fia fo. Ia, e va alua mo tātou ngā lulu e whatasi tūlanga fo i o media. Sa tu ina maila le sunga ia vui ia leata o le la tana pueina ma le sunga ia Sam i te tonu o le fale whamasino. Ia, mai ia saunua mai ai whapea o lea ua toe tolopo le lawina o le iunga. O le ua mahea fo ile le tūlanga o le ua mahea o na iloiloina le meta upulu mo le whamasino mawalunga. O le vui Clarence Nelson. Ia, ma o lea la ua tatia le reserve le decisions. Mo se aso o le veia so fau. Ai, hopefully, o atuai ia ua matala ia se ngafinga ngalo le, whaamalia ina vaenga uma. Ai te tala i tua le sunga ia Samuelu. Le tala na lena, o kousisilak. Le tala na sa pueina mai i le awa uli po le tai awa na le la. Le sunga, le fionga ia vui ma le sunga ia Samuelu. Ia o kousilisila la. Tu ui foa wha umi le tala i lunga ai o kousilisila mai Samoa. Ko vai le Samuelu le wa nei ma le Samuelu na o mai a year ago. Awa le masinga le o mai ai Samuelu September. To tasi le masinga kausanga ko kasi le masinga kausanga tausanga me ta upur nei. A o to sila tu Samoa. Kwa se ale Samuelu a ule lei vevengi pa pe o lai lokai Alaska. Ia, ma le Samuelu lea sa sau e le sa o loto e mamafa le avenga e saisaitia e fefe. Le sa o whaatala noa ina e le toe tasi ale masina o se te mai e whaierka ko anniversary o le whakarangoanga lea. A o dosi sina mai whaftai a credit i le fionga ia vui. Masina mo le toe tau whaeloina le tamali i wailonga lana tautua. Le tali lana na o so e atuai nei se update. O lala ya tangia mai. O mai a ilo ilonga ma o lo reserve po fa leo le fa unga a le fionga i le fa masino o le fa masino nga mawulunga. E Samoa. Vui Clarence Nelson. Ia mo se taimi o le le ro maybe fa unga ngiva ya so ia por vai so o next week. Wala nga o le fa to a so lua ia a reserve la tamala nata to te le po le ale taimi ai o le reserving o le fai unga le po le fai unga le nei e lo ai le tatala i tua mana tua mai foi wa le kakala se mi kua i le whamasingonga mawalalo po o le whamasingonga fai tu malo kongi loa e le lo ia sunga Samuelu whaftaitele ai le fionga fo ia unasa ia Josephine wa pe Josephine le fia ngai markeisi lango ia fionga unasa the Sapolu law firm fa tele la walanga o le apili la le nga o soilunga fa msingo mawulunga le la uma mai alo na iloina ia tate muso e fai atu di tala i mawuluma ni manatu ai tatu walu ia fa pe talo sia ai au mai le reservinga po le fa leo ino se fai unga kalo sia ia ai makala ia se nga se kakala i kuale akama ioi talo sia ai tatala itua now e tau te le o fai atu e kakala i kua makia i lor case le bail tatala ia inga ma waleva kakau kakala waleva o king fai popo malanga kau faaleanga ia ntuila e patulo wale songa ia malele paulo wa te lola e o ia ka ko por kala me ia wo te rupi fa kanga ki fongi e pon kapea ai fai o mai mo mai pole ale tulanga ia o le songa ia king fai popo le no fa tel no ino te mana tuala o fa tel no ngam king fai popo 2 years ago on ko fa ka ngonga nginga kangi mai ka malo ilunga na sau no ai ia malele paulo po o king fai popo wo sila fia ia le to tele e ongo kolu masinga leanga kaufia inga ia le defamation. Tolu masina le sa taufia ia le defamation. Uma.
Ai o ngai pe kai e time serve. Ko sa kakala mai kua ia king fai popo. Ua already time serve. Le ale winga o le nā tala a whasamo ina ua already kuri kusa ua lava le umi le sa nofo va le sa kaofia ai. Ua lava le nā I mata o le tūla fono. O lona whaasalanga fo ili ngā. O le terms ngā, o le winga ngā le upo le time serve. E kakala mai lai kua, ai whamaisika mo o malili. Asiata. E uma o na mātou na utula I tairi whamasingonga ua time serve ua uma ngā kuli le lau defamation le mele ngā mori ia ufa maua ufa leanga ngā kuila epa matula le sa avea mpale mia momo. Ai toe avatu le si samangia ia ke au. O le ua toe molia au. I me ta o conspiracy to murder the former prime minister. O le ale wingo le nā mea, ua koe avaku le si morianga. O le a koe kaufia fo ia uma koe a whaafare puipuinga. O le ua molia au. I le tau pule pulenga po se tau pule pulenga. E wha o leo ti antuila e papo le sa avea mpale mia. O le ale wingo ua outo eva tuai le mata upulea. O le makua ese lava. ese lava. O tu ai ngā defamations. Ma le kaofia ngā kaofia. O kou sila la o kou iai Samoa. Lela na lea leina whai atu la utala. Ai se a lava lea ua fio. Wa ova male mana tualanga na ufatara no a Samuelu. Ia. Ai le ifa apea nga umalor whakarangoanga ngā maua loa. I think they were a few months later. Le fato a maua ile sunga ya Samuelu ile ofisa lo ia fo ile lana lo ia mua langa ia. So a faila langa wo le mai tau mai mo mana tuaina po le ato no masina lena loka mai ai Samuelu mai le ofisa lo ia. Ina wale vaila na lo ia. I think this year. Yes, I think somewhere around February. Waka ungaronga loko fo ia jau. Anyhow. Ua matua ova lava. Ova mahasinga e ongo kaofia. Ise kanga kakakaung kaofia. I lalo o tuua inga. O le tau faaleanga. Mai si a mau ngasu ia koe kiki fia se lau molianga ova koe ki laka le lua se lau isi molianga lana fai. Ai a tau sila sila sa mo le whaupunga o nge molianga. Koe kiki a ole mea e kasi. Ioi. E toi titia e sa o ai ia le sauanga ali o whaatau malama ili si porkalame. E le a ia se mea e kau wha ese fua whaupunga a ole molianga e kasi. Whaaleanga le ngō leo. Tua ia leo ini tau tua inga. Fafau e tau tua I leo. Tau mawhai tau pule whaaleanga leo. O kuka lea vakule example. Kusa leo wha inga ngā o lea ngoa I o morianga. Ai ko ikiki a aunga umane me kasi. E kasi a. O le whaaleanga inga o leo. Ai o le whaupunga langa mo mori mai ai lea ngoa. I think 170, 150, 170. Le de leo morianga. Ai ko ikiki a aunga e kasi. E sa oile le kala le au sofo ile o la auli malonga fuale to e lau o le fiso e lau o le tolo ai ala e kasi le maunga iolo pe kau pule faaleanga ia leo pe ua faini tala tau faaleanga I leo pe ua nau e faaleanga leo pe ua faini tala fatu I leo e kasi ale aunga akoa ua faaleanga leo ai o le winga o la tala, leu tau mōna I so ta inga tarusia ai join mai sunga ya mau. Ea, se tau mai tau watupe maua se tatou leua mau so ta inga I lunga o le messenger. Ea, ai se peu pisir ka malo pi fatua o le fali. Ai, toi fo I mai la le lau tala I le mata upu lea. Leanga ua matua pasi ma le ofo. I lea ku ai ngā kaofinga e kaofi e Samuelu. Now, ai se a e mumusu ai leo walanga a to o le fesao. O leo e tau wala mai le lo ia leo. Lea e opousinga ma musu e kakala I kua Samuelu. O le fesili la lea e fesili e il mafau. Ai se a e mo musu ai leo e kakala I kua Samuelu. Because ua kele mea wailu ai Samuelu. Because sa lako le iango le information lea ngalako whaapea e le kea ka ngaka o Samuelu o le aharupi o le apa me mea ka alili marisu me palo kangi. Ai ona ua sau lo Samuelu lungo le Tautai A'e.
pa malanga mori maulea believe uma Samoa kari konguinga uma makanga kaya lofa iai i su enga ole amio kong le la ua koe kau apa mai ngiri makanga ruenga koe kau mamapo aku Samuelu in which ole mele sa kau ngala ko faya mo isn't it? I'm just giving reason o lo ke vakua mafuanga ia maybe ato e foi nei fa tal no anga malita to lo ia i lungo por kalame le nei ia sauni seleni mana tu fo sa no anga sunga le lo ia Samuelu should be the police guy ole la tu dama. This is supposed to be the police boy. O lako kama mamafalea. Lale wingo o tala. Maile amatanga. Saka kaunga avea Samuelu makama e pui e leo le tūle lei. Lale tūle lei. Leanga o le ngofo Samuelu male information. Leanga su e leo mamafua inga public lako fasisi langa fai mai. Asi la fia e nisi ni tala manifa matalanga e winga le hit and run. Please contact the police station or the police services. Pole officer o leo. O kuka mo mai foi la esere mali e o mea ia walanga o le tau te folau lungo le upule fa mai ua foi. Ua fafau e Samuelu mala auli. Ia mora kala nga le fi ngau meili mongi and by the way ai se e amai ai pe i kokongu le lima senge ali mongi le maka upule pe a fai o sila fia i li mongi e le ola vea ia ile ngalu mua le maka upule kako fai ngoingo ile first wave o le first wave o le maka upule it's Sam versus the police kusa o lea ua instead o le avea o Samuelu makama it should be protected and well protected by the police o le keisi le arungei e Samuelu versus the police o le ala fo ile lea leina fai atu le tala lea ai longa o koe se fengi se fio koe mori mau e lalo le vainga leo. What do you think, Samoa? What do you think? And how many people ua ngau e o e testify maka ule mea mongi pa ua fefefe inge ike ua waku ai koe kupu mai ele mele ua fai a Samuelu. Ngā laku e kau le news pe laku e kau le story lea po le kala lea ngā so e leo. Who hit the boy le ua maliu vaikeli kusa o le mafuanga o le news nga le nga su e leo o ai nga soanga le tama le o tu au savarivaria kulo ma Samuelu kako ka ofie ko e ku scenario mele ala kulo ma Samuelu faya ku leo hey I know I saw it I was there. Ka kaulo ai so o se makanga ruenga leo o nga fusi mai lor kamare ko mai chau au ke so nga pisa leo kele le ngai ke ua pa kele ku le kala sa o le mau ke so e ngi fa mau maunga mai ma Samuelu ke fongi ngale ngai le ka ngo pu e we kai manga ya ole this is how the case supposed to be but we kai manga ya okay kavale ai awoi va ai ole fai pule ia au ke pisa langa le la au sorka kos fa inga le la pingi ros fa inga se fai pe mo ku sor meanga sa kaunga ia ai kusanga o ngā ruakua o Samuelu marmelea instead ole opongi mai kokongu ma se isu ma validate le information lea o pisi ro mai si au masta kavili si masta sorry ele ngoso mai ai pere o ka vale you know o me ngara kupu o le pumongianga vai foi la o e fu ai le mele o fai wale Samuelu versus Limoni awa o Limoni e ka kaunga fa pe ngare fai ngor keisi le Samuelu Sam versus Limongi ai oso mai makuale make sense Sam versus the police yes o le keisi nga le alu talo fai o le la no fai atu e mafua e se nga momusu leo e ka kala ikua awa whakaikainga
Le lau tu e mai king fai popo e tātou te le korosi atu pe ia le ua maua le tātou so tainga ia masia uso wha ape le pe ele or ka kou po o mai Samoa a si tātou uso mai uta. Lau koe mai king fai popo e fai whakaikainga. Nga sila fia loa e leo leo. Nga sila fia loa e Iken Kyle malanga vaenga sa yeiri ngā kaimi. They have everything ka ofi le passport. Ka ofi o a mea travel documents as kama o whaipopo. Wa makua currency ele mawhainga koe mingoi koe haru i Australia se on to o lua masiana whanau. Approve loa marpeio. Whakoi pia e ua le koe opposing loe leo leo. Le peio la kama lea lenga fi ngau king whaipopo lenga fi ngau e langa loia. Wafo i langa la wala koe loa, okay. La wala ko loa, okay, all he did was faleanga ia kula epa. Yeah, le ua fa was satisfied, le ua ka haufi nga documents as long as ele ko ia se si nga mala maanga ingisi ya mea nga oanga kalafaku ape afa pe mo yo kalafaku fakika inga I'm just saying that. Nga oanga kalafaku wala fa ia winga ia kula epa. Ya le la ua fa maungia, mai ele fa maungia. So therefore, yeah, let him out. Kakalar ka mai ia pepe la ua lo ele ko mfainga lo Australia moskaimi. What about Sam? Ke lole ese ngo king fai popo ma Sam. Le lau ka ua kua. Whether you like it or not, whether fia mai yain makanga rue ngo leo or not, okele, you know, okele popo le it's least of my worry. Ke lole ese nga ke le ale ese ngo Samuelu ma kulo ma uso ya malele. Ore ke le ese nga. O malele Paulo. Nga okuila epa. Nga yailo nga malamaanga maybe pe afa pe mo imea nga ya nga okuila epa au Samuel loa mai Samuel era ma mei fai ko ngoro official leo ia ol mafuanga nga yes ol mafuanga ko ngwar nga iloa mai Sam ole se nga vaila tatou le se nga mo le loka i lalo fa konga al parmia mua ma le loka i lalo onga ole operations a leo por kali nga Samoa tatou tu malo lo pupu foi mai tatou korosia tu se fa feilo ai ia se o so le se le ole le le kama io ia voleva fu ia so vala ma feilo ai uta ia a ole nei wa maua le lau e fa felo ia i lungo de tatou por klame ai tatou tu malo lo pupu le tatou foi mai fa felo ai sunga ia Andrew Moava ia por fitelenga sa lutongi lungo de tatou por klame i le dei vanga fifi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo apano fwoi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la fwoi no tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577
or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o saulunga o le nei ala leo ina i mwhai o na whaalau ilo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le a whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kusu i le lima i le afiafi i le ho la malu o Fou College po o le kolisio malu o Fou. O nei sau ninga o le a whaapena o na tufa ina ai le suau o whaamanianga po le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo sinai. Sa talo mawhai Chaiba wa chile ua iwa biru chau chai dele chula lima ele chaiba ba chau li usira dei fifi failo a chau mor ma so chainga male si ufufonga le tifa i moana Prince Drew ia por tifa i moana TV mai le ai pa ia Utah America ile dei va le fiafi fa failo ia tu ia sale utongi po o le tama na lima matua i chofinga amalia jo tau le papa i falo polo fa ia po o lau sunga le li whaasara lau au le lei tino le lei lau fufonga fia ia masi au va ai la vale nai lau va ingai tau emo mai lau pupula e pia fōlinga mai ia o lo tau va ai manino po ai tonu po sefe o i lunga o le porkala me whatalofa o fōlo whatu ia te o i le uso ia Andrew mua va le o i lunga o le tātou porkala me le tau te iae so i fōmanu ia ia malenganga tumu i whaaloalo lau talenga siata o folo fatu mfatalo fatu pe maulungo le atunu le vaingo le fiafi ia se ele o foi savesi o leo le o mai lungo le alanta le Blue TV onga o ke lo ia o kama tuai siata ia po faunga so le mele le perfale po le au po vatu le fiafi fa fonga le atunu Uyo lea, ia o te manatua umana tu vaunga ma fatu lima i le paia maulunga ma le mapuipu e le tatu tunu o le atase e lo sa o le atase e lo sa e pe umana e whawhewlo i fo i le paia maulunga le tunu i porkalame le fiafi. Ia, whatalofa lo ia lau to whale wa i malai, ia o le fonga whamua awa le porkalame o le Tautai A'e. Ia whape fo i lau insinia mai lato umolo ngā lulu i tono le ofisa a wale a lato le nei porkala me i lungo penga tawhailangi i le sila mai moa le atunu mai so se tafa le lalulangi. Ia malolo so i fua whatalo fo i le fionga le nipule ai o mata mai ia i lona mauta le nivaengo le fiafi a te utou. Ia o mātou le ua te atsfultasi le po i ne Utah siata. ia malo whaafitai o le fifianga sili le loto ua maua le nei avanoa ma le nei lao tate whasoa ai. Io o te vai atu o le tangata e le te tau o na su e ngata. Ai ua matua umare vai aso o tau sa iti. Pei o le nimo le tangata fu i le e whaingata o na iloa. Ia ai ui o lea o le mesili ma le whaafitai i le tua. O lea ua maua le tawhelo i ngai runga o le tatou walanta le Blue TV. O mai ia, wa te lo te aris fultasi e sa o le ia tatou Utah. O mai si o tatou stete. Waka mesia li o kou i talu no usau Andrew. Tai tele siata. O lo manuia Utah. O lo manuia mea uma. Paua le meo le vivela, le ua o mai fo Utah ma e whaia kala o ko inga vivela le mawaini. Mo le meo hoilo le pole hafo e pek whanong koe pipi. Tu lou le fia fil whaafonga le tunu. Ai o lo manuia mea uma. O leo o whaalongo o toi talanoa le tele o tinam tama ita i fo i nei. Mo koe maua isi kupe awa e naku pole ase steimi toi sa wisa o malanga i nei ya mātou. E te silfia saleutongi. O te sau malu loto o te tele lo mesia o nai o tina matutua. Nai ta tina matutua. Ioe. O makua maa whanga i o wala tu i lo loto fia. A wala ngai o awe fia tele vai tangata matua saleutongi. Ana matua i o fia au ke kuoli nai tina matutua ia manai ta matutua. Ia ona o le uti so le o le mewele e kasi le vai aso li e le lava le na pia se aso se tasi. Ia tau wha aso polo ai fo ino mana au te o umai. Ia to tele asia na e o nei tina fo i e tau wasa mai o la tau no fua wha ta vale. Ia o to.
O ko le po ko malo lo si umali ina itina ma tamari na wo watu salutongi. Whaftai, ele o se tala vane e siata, e matua sao lele sao nonga ma le vanga whatale ni vanga le fiafi. O I o tau ele o koe kau ele uma fau il taimi o le whaola il kuspa ia, le whamkalanga le tuspa ia. O makua ko koe sa vali pipiri ma koe pupula tau waso ina ue tu vai tu tonu o lau ele le vai masima ma sao Lake City. Ele winga la whamtalanga siata, vea tulu whaafonga mai ele atunu. No va ia le vai ngale le taimi na ufai ia le taimi o fai le tio le valu Tasi radio sei di malo le isuia mai le fanga yoyo se por kala me fa televisi mo na oni fa talanoanga. Ai no tu fa tasi le vai taimi foi le a o foto ai le campaign ale fast mo le palota. O ina nfto va ia I night na match tu mo na to ina o to o mo no fo fa ta vale vale. O no le fia tongi ma ai le fa mo foi le fa tua. A le la to e whaluaina nei le mea lena e mariu mai ai watala a mai tono Utah. Pato to e vaia lea ua to e o naiti nā mātutua sa no fufale, manaita mā mātutua. Ia, ua matua ku lei mai aran fua whata vale vale fo ile fia mafuta ma fia fei loa ai. I le ulu po pito silo na au le lei o lo o fufonga whamua ma avea ma fufonga fo I o le Tautai A'e I tono New Zealand. Ia, ma eu fo ile alofangia alofatareinga siata. Ai o no lo finau I mea lei, o lo finau I mea o lo manao mia le atunu e whafonga iai. Ai e pe o se whamtalanga nai na ia tali tonu le atunu, e le se tala e vane ai lau talainga ma le fo I le neisiafi, le o leo te muli mauna o vai ei. Pe ia o toi tutu maitanga te tunga mautu lou lava leo pe toi a te, o toi malo losi. Pe toi ai foi le malo losi o lo mātua mana I toi ina, I le fia o mai. E le ngata fia fusi a te oi, ia vatu se tā la e tali masile ia ilo wa feo le vai masina. A wai le I whapea na, o lo wha moe moe se tana e sau mo le state to Orkin mara lanto wha moe moe. Yes. Ai wa veo se awa no le nei wei a fea ile state to Utah, o le upamoni ai e le se tala e vane ai. A e sau I Amerika, a e te le a fea Utah, e te le yo I Amerika. Leo se tala e vane tala na se tala, e tula whaafonga mai, o le winga la whamtalanga, o le pina la whamtalanga siata. E na usi le sila le termino mai la uli nei, lewa e sila me vai tino iai, I le mau popo ma le support al community sa mo I tonu o le state le nei Utah. Ma lie whaafteitele, e le ai se vaenga o lau whautautanga sa leu tongi Andrew Mwavaa e au ese. Ma ua sili mea ua o vaai ai, pe o upu le teine o se epa. E na ua whaalongo soo e tala noa tangata I aulo maalio ma le tamau ainga o le tupu o Solomona. Ai o le teimi lava na vaai tino ai. Whamailo ma le saunoanga lea tupu tabaitai. Se ua sili atu mea ua o vaai ai mea na o whaalongo iai. E le tau selu atu la ma tūlanga fo I lea ngai peina o whai atu. E se a fo ili ile pāanga o karinga malo ai utala tau. Lea na maua lewa noa mau te whai iputi ana nei le uli lanchai ma le fionga fo ipo le whaletua I a Roleni. Lea malanga mai fo I lei nei o no tūlanga o fufuanga whale ainga. Ia mātou tal doala ia lea ma ufa apea ma ufa ia. Tu whaafetai fo I le sasangi mai ia le community. So, e sao le leila usaunoanga. O la ua ia malanga e whaatata mo Oregon ia I Portland fo ia wā le wha moe moe. Ia maasia nei ai ngai Seattle. Ai o mo Utah no o atu se iasi fo I se tasio. O ia o tua fine fo ia manai antes fo I ma tua whaafine o loo I nā. Mo o toi wa leva ngalolo malaka malanga kuai o soale ko viki o tau pule nei malanga tui titi a o ile langi ele I le la na lai no fa pelo o ma wale nei lau o le a fea toi mayuta ia ele fa titi fo ila I el fa tai a California wa no fo I mai lunga ya tatou Utah ai usau loa matua I o vai lo ile fainga o e ta va mali petelo male la tu vaenga matu ila pa fa sua ia me se fo ila o I Seattle la tau ia ai fa tele ia e se a fo ile ku inga e sa o kala ka meki ma ko sa vai ka ko sa vai
fa mai e se foi ale styling o papakiwa ayuta la tauia io e ala to so si na ia ai o lea fa te tele ia ele fa pe foi a me ona o e ia fo o te lo talinga malo ale ayuta so stamadi fo ia fea ia si o tatu fo lava seta o lupe le talinga o mato yuta e fua le lango ma le support ili ko ngaka okay ava pe o tangata e tautala i le mesao e alo lofa ia o yuta i tangata e tala no i le mesao ai ava pe tangata fo ile le fa le longa ma e saune ia e le tai ia na usu matai o le vai masima ia ma e fiu fo ia faise siva fa pe le ingis e fua la i lunga o le tangata e tala no i me anoa tala no i me sao e le fefe le amiotonu ia matulanga me fa pena i le seruatu o le ata ola a matali ta fasoa fa tai le vaenga le ua e amata be mai e walanga o le upua le na lau walunga yo talinga i lau malanga atu o le fa malo si au tina mata ma tutua mai se le fainga nu ua yuta ma nisio state America fa mai asia tai e fa malo si e fi nau ma e tautala ma ave le tua lalo ma ave fa leo ma tulangona tulanga o meo lo tupu o le alta fa sola a ua mau fo i leo se lau se o ta fa soa ta paso fina ngalo salutongi o ngei lea nga fai ai le hearing o le pei o lo Samuelu mo i le whamsinonga maualunga o le ua mau mai lau so ta ingai Samoa i le tamama tua fo ipo o le fionga ia vui masina mua sena folava o la ua mai o lai reserve le fai unga ea mo le vai aso fou which is o le tātou te tau mate lava ia matu atu i le tualanga i lo ulangona moni mo lo ulangona sao wo ngau e kakala i kua le akama tatala i tua e whata penai le te leo le keisi leo wolo loma mo le tausanga fou ai o le so ta ofi o le tangata whaasara lau wai levanga whaasara lau na o ilo mai o ua o ngai pese ngā o e whaasara lau le FM i Samoa mo leva la lau tautua e tūlanga tau whaasoa o le so si la fia wa ese ele ngei keisi ma le tau fio finga o le tama le totonu ele mawhainta tā lai tua Whaftai seta mo le whafsini whaftai o le ua ta oto ia o le ua eftalai ua ta oto po le whaiunga i staimi o na tau lau le whaiunga le whamisinonga o le whato manava mai sau loa i lunga o le porkalami le linglena e o maia e le i mauala se talafo le pat e le o se o le mata upu le tatala topo le pei o lo Samuel e le mga o mia se ki ke li o se kangakanga foi le se kau mo se ki ke li le au e kau mawhai e fika le mele e le you don't need to apply rocket science i le mele vato whafonga le tunu all you need is your common sense whaonga i le mele a mulila a mai se whaiunga le whaamsinonga o le ale taimi fina ngaro le whaamsinonga e mai le lanto tali e tusa yo le apidi le alo yo wha Samuel ai ata o se ata fofola le fala mutala tala le amatanga le mata upule le wina ya Samuel o le tele yo mauvala o le ata tau tele o malama ia o fea kongwa le mele wha mai leo o tato whai wa wha sala lau ka ko ke le whai o se whai ungo mea le whai o ai le ma whai o na wao ia ala o tato whai e angaia me whapene e whaasoa lo tato malama ma le to mai wha sala lau i mata upu onga i tono le tato o tunu i le case lau Samuel leo te mana tua o tui la epa tu lau ta o le sunga le sa avea pa le mio le tunu i tai o le tua ngai o tui la epa le stanga tale no vai o fa le lan tala i lunga por kala me foi le moto vi inga e fa pelan fa utalanga o ia na fa utoina leo e loka Samuel o le reason na mai tui la epa e ta ofi e pui ne ke wa fanga la u e leo se tala vane ai o leisi mafuanga le ulo kai Samuel o le fa pe o tangil tangata ona o fa le ngaina lo fo le upu tamali anga le defamations and it's easy to say o le sunga rimoni le na fayel pe a ka kofikanga le mele no one else le nga fayel kala a fo le Samuel nga o le fai pule ia le pule
O isi recent ia ka kuworo la ia o leka ke whaia le analysis ma le evaluation o le mea lea po whea kongo le recent. Lea nga mafuai un ka awhiofi ia Samuel Utono o le whanpuipui. O recent ia nga fola ngei te mantua fwoi ke isi lea nga amaka mai lalo le whamsingo ngo maula. O recent ia nga amai le lo ia leo. Vai atu le whafonga mai le atunu. E wha pea nge ke wako i sola Samuel. Bule ka la Samuel ikua. Te ena ia le tarusanga te tala Samuel itua. Inga nge isola Samuel. Ia o leisi mafua nga whai mai o ngai kele i ngoa o le kama. Ko i kele o nga pepa whanga. O lela ua lave ngei maka upu le tatou te tilo iai. Mai lava le amatanga o le tarusanga le peo Samuel. Wakako le iloa, po le risa na kuila epa, le wha o ngai leo tu lau le wha whonga mai. I mean, o le tatala noa, e le wha peo ka wha iako mi wha unga mea wha maungia. Yes. O le kako ke o le upo le tunu, fuide le o se o tauso lava le masalo. Alanga le ka ke kalangoa wha kanka wha sala lau le media. O le ka ke whekunga inga mea ia, po fele mea make sense. O le iloa la le taimile nei, po le mea ea o le reason na kuila epa, le e wha o ngai leo. Ai musu leo e kau. Po e lau ke admitting le reason, le ngo kuila epa, whai le tala vatu wha whonga le tunu. O tuila epa, na wha le furu i lunga o le porkalame i le penga te whai langi me wha pēr, nga o whai leo. E ka ofi le kame, po e le kame leo Samuel e ka ofi. Inga nge ke ua whanga e lau. A whai le reason lea, e ta tau il komisina. Come forward, publicly, matala no i le atunu. O le mafuanga le ua mako kaufi e Samuel, o nga ua mako wha o ngā le reason na tuile epa. Ua mako kino foi mako ia, i le safety o le kama pia wha. I mean, come forward and tell us the truth. Tau sao mai, le mea sao le iai. Nai lo le koe ngā mele, au whaia e au ia, asiata le evaluation o le mele, i reason si ana whaia le whamsinonga maulanga. O le kama e popole nge kala le kama i kua sola. E sola i fia. O ke ngofo mo mafau fau, o ke le mamla mea Samuel, pabo o ngofo nge makang collect information Samuel. Ele, o fea a sola i Samuel. O fea mea Samuel, se kupe e kukonge ilonga fea e sola i fafu. O le si mea ta ua si ata i le whaafonga le antunu. Ka ke ofo foi ka ika ingi kama mangi kenge whainga nuenga le malai wa le mele check in ai i se tangata e malanga i whafo i ol tātou tunu. I le familia i fō lingo Samuel o lele ua makua viral i lunga o le upenga te whailangi. Pe loko a Samuel we whai, mo se le po olonga ulu, pe laku ua whai songa alau wha pipi, you can easily tell this is Samuel. Ma poloka mai ele malai wa lele. Okay, o le winga whamtana, okay, le agree i le reason lenga mai ele loia leo kongon whamsingo ngā maulano. Inga nge isola Samuel. Reasons longa lua leo ke kalangoa kwa ia siata. O le port kalame le o eno whalongo ai o whamatala e li o whatau malama. O lio o le tangata sa whainga luenga ni tanga luenga o leo. Despite the fact o le ua terminated komisino lana service semine. A le whatari le pin. But o lava li o e wha maonia, yes, e sa o Samuel, o ia sa avea maso upu i tono ni tanga luenga o leo. A whaila o Samuel sa avea maso upu i tono ni tanga luenga o leo. E le pepelo la Samuel ilankala, o ia sa, le ngō le mea na wha o ngai. Le upu foi le wha o ngai e leo foi le tamalia. Informa. Mga kua wha le Samuel, o ia le informa, o ia le nga whai maso, foi le so maspai, ia, pois wha o ngai le upu le o le sipai. Yeah. A o li o len confirminga le mea yes, o Samuel sa avea ma informa, mai le fofonga o li o le sa avea ma leo. E tele fo i cases a leo. Na manuia mai kele kanga kalaka o fia fan pui. Onga o Samuel. A kako kalangola i le mea e iai se kanga kai mawhaio ngā alu, e isi Samuel mawhaio ngā alu whainga pe whanau se limba. Mai le ofisa o pe pa whanau. Pea wha pea o le whai mai le mo le mele ngā awe le keisi le whamsunga maulalo. E kele pe pa whanau ora kama makele o ngai ngoe ese. Now who does that? E le mawhai e hau ngā ulapu le ofisa o pe whanau whera. Ko pe mea se ka lima ngā e wha ese mai ngoa ngā ma malisi whai ule. E le mawhai ngā whai e whare pui ia o le ofisa whai pe pa whanau le koe ngā skei lea. And I can see o le mea lea. E mawhai leo o ngā wha o ngā le mea lea.
e ia la kou le pule mawhai o ngawhai le Yeah. mea lea. E wha o ngai re kamale leanga o re kamale o le informa. So, e o maina kai miringi, a sia tai tali ia ngai uminga wala o wha mtalanga le mea lea. Awaia. Tātou te talo e tawha se whina ngalo le wha msidonga. Ua ka kau te tala I tōle tama. Ua lewa leo a tōle tau sana o tā ofin tama mta a maloka. E le ai ma se recent si lau tino tino. E mafua inga ka ofi umi ka malea. There is no reason, fo ilele se mafua anga te tau onga. E ka kau inga ka ofi umi ka malea. Na o maua mai se vai ngalau tala noanga se fo ilele a te mai ne o manawa mai. O maua mai se vai ngole mele lau wha mtalanga le no whai winga le tamalea. E mga umia kala I kor kamalenga ia lava le taimi malana lo ia. Ia lava le taimi tala no le tama. Ma le mela leno o le o tema de tua. O le tamalea sa ave o le whaamsinonga e sa o lau tala leno whai au tele o mai runga le por kalami. O le whaamsinonga lea, it should be the case between leo ma lea lai le pule. O le kama leo Samuelu, o le kama au ku lea leo. Yes. In fact, o leo ua liliu le mea. Waka avili al mea lea sau ua lea lai le pule leo I le piko leo. Ai ku mai kama leo Samuelu yo. Po e maua mai le mea le peke e pili mea le utala no ese. Maua le lei. O le case lea, it should have been the police versus lea lai le pule. Yes. O Samuelu, o le kama, o le mo, I mean, nga sau lo Samuelu public nunga lau porkalame. Manunga lau porkalame, kama leo kuris. Sa ka kauloa o le kama lea e mei mai o le kama o le moli mau wha moe inga lea leo. O le source lea leo. Le main source lea leo. E ka kau I leo o nga provide le protection mo le security o le kama lea. Because o le lako o moli mau lea. O lo leo le whainsu e suenga e ka kau o nga kahawhia mai le ia whaipule leo o lea le pule. Because o ia le wha ka kau iairu kua inga Samuel. Ma whai lo investigation. A le mea leo o vai a koingi. Ua makua upside down na le whaingo le case. Tu lau le whaafonga mai mtanga luenga, male atunu, e leo se upe e vane ai. Ua makua I lunga vai, ai I lalo leo lo le case lea. Ua leo, ma Samuelu versus lea I le pule. A leo ua lea I le pule, and leo versus Samuel. I don't know, Siaka. Malo. It doesn't make no sense to me. Malo whaavitai ua whaafonga usile mai moanga Samoa longo whaatutui la foi lau whautanga sa lutongi. E le ai ma se mea au ese. Ai se wanga ngā o le tangatai e le fia malama wa already a olo ngā loko ia o le matua le o la o ina e refuse to take le mele ta o le common sense. Ia ma le make sense for ia ona lai le ona keke e ale o ia. Au te loa le majority iva se fulu probably 99% percentage o tātou Samoa. Ma tangata e fia tuli le whaamaoni ma le ami o tonu. E matua palasi mai a whaangifo vātu o lau saunoanga. Palasi lele ia whetaui lele. Lenga e le se. A tātou to e tala le vala lea na au whaatala no ina foi walanga a tuli matai wha mai tala leo. Wa lewa na lantu sa ilia kakale o Samuelu ona o ana whaamatalanga tau whai matanga luenga o leo. Whawhongwai lai upu ngala ko whaia. Wa ole ala le na lai lono o su e ale a ingo Samuelu o maua mai ko whawhinge fo o Samuelu. Leanga o te man na o se i whaamaongia pe mo i saunga ngā leo ia na tua ina wha mai. Wa kele mea o wha lea ngā ier kamalea ia ngā video man na manino le leila o fisili tua whawhine fo o Samuelu no o mai e lunga. Nga yengi video o Samuelu nga whai mua e tau whai ma tau wha leanga na matanga ruenga sa tau wa ai ese mai i le mawha tala noanga ia a me se fo o whionga fonti tourist. Kasi ar kala keinge, tu lou tua whawhine. Asiata, ana le sauna i lunga o lau porkala me mātou te le iloa mātou tua ngane nei mea. O le fesiri la, o whea la isi video ia na whai maire matanga ruenga na tau whaaleanga i Samuelu ia la tau. Ele se mea. Ele ai lava ma se mea. E kasi ale, e tasi ale whaatara noanga. O le whaatara noanga le na whai. You know, o le si vaenga i lo utaritununga sa leutongi.
tusa ua matua personal lava le teika leo e protect lo latou ingoa tau le leia. A ua o ese mai ai mai le protecting o le loa, o le upholding o le tulafono. Tusa o le mele na le ua tupu I lau mātou atu. Kusa ua personal ua take fo ilele komisinga sui komisinga makangaka la ua lunga la e whaia kongu. Le la ka uvalea ka kongu fo inga. La ka uvalea le tātou no fo inga talu la ikiki lea. Rather than se I ka kowoa e enforce alo le tulafono e su e mai le mea lea lenga moni mawar ka mikiki lea. O le mea na le ua tupu. But the bottom line is salutongi. O lai loa le leo Samuelu knows a lot. Yes. Kusa ole kia lea langa ole mafuanga le matua feika mai ai lava limongi e o ke rofo ilai matua nofo komesina ma le matua le fia I know that. Au te ngona yo tino. E leo ia sana public mai e winga ila upurukalame maniso tatou upurukalame o tau mafaile melea. But deep inside matua le fia lava langa o ke fua iai e lona refuse e saulunga o la upurukalame malona le to fia returning nga maingo I ngā mafua ila utala le faiatu. Matua take personal a e komesinga la upurukalame manisi o upurukalame tamali I o lo tau mafaiar me ta upulea. Instead, ole be professional. Ave ese longa ika whapea ai o kauku o kurikuri a puinga ia. Ai sa te tauna na ofu mailo na ofu whaako mesina malona duty. The duty o lona duty o ia o le public figure o ia o le tangata e sau e wha manino ma wha mala lautele whether you like me or not. Sila fo ila tatou ia la wakua mako inga sila fai mfateta inga te lo foi fa pena au tolu malo tele. Polea le ino I fea o Jacinda Ardern I le isi fai por kalamenga le isi maku kamanga le TV1 iana e lako e whaasa kaulo merkanga nga Jacinda yang fafsili ma me uma. E le tai turn down inga el palmia. Ava ngoa e alua I lunga o le Q o le kama foi le question and answer Q&A po kalamenga ia matou. E le te ke vai o ia Winston Peters ala ku lunga I fainga kama ikanga le fai fesiringa e koe a o le oso I o le faku Winston Peters le ika e ia si kai mela laua ia Winston Peters le la ikiki o le rile marfia poko but never they refused e lau ke le refusing le o lunga po kalame why leanga le personal o lako loko e professional o laeo mai e tali leanga o latou o taitai al mele le ke vai ko isi ka ko komsinga kuloa ia langa lena manino ala na ele ilongo le lei la ufa alongo tulo e pe fili media ele ilongo le lei la ufa alongo lono tu resi taimi na faila na saunoanga ai no foata o mai na TV tasi o observer ma ia ka ko wo I me sa o ka ko wo I me la walunga e pawanga o fare fasala la kuloa e fia ia walanga e mili ya ele te vanea mai tu ainga saiti e tatou te vatua ai to fo I mai le o le ta fa so ele mata upu lava nei mal la walunga a sila fo ila salutong o le isi vaenga lea wa io ina pe ona e fitala ia le na fa maongia ele to fali o fa tau malama ma o te tatalo fo I ole a avea ma factor te le lava o le ilo ino se fai unga le lolo manei. Awalanga a fua iai. O lahe I oe mai o li o whaatau malama ele o se leo fo ile le whako a whaau ukarakuang po. Tu lou lava. Ele o se leo fo I o le traffic fo ile le tu lou na inisi o lai tele na amatai e te amatai lunga le traffic ke kuku ticket ka avale ma vai ka avale ma le skala. O le inspector ka mahaloa o ka mahaloa esu e. Singia e loa uma fo I Samoa le tūlanga ia li o le mele na sa tau mawhai e toile HRPP e so sofa fo I le whaatonunga le fonga fitalai la tauia na umai ai na tūlai mai e whai mafafonga o le matanga luenga o lea lawa I o e inga e li o e sa o Sam sa whai ma informant la tau matanga luenga e iai cases nga makua success talu le tamalea o lea la le winga o le tala e ia hau foi molo utari tonunga e peo ne ta whaasoa wha media leanga o le poutu tualo na whaalea o whainga malo wha temokarasi o le media. O lea lain tate whaasoa
o lo tari tonunga manai mana tunatunga mamotunga afa fua mamau o le mea tonu le tau te whaingatana te tala mai tamale tua tonu mafufonga o leo because he knows a lot. Yes. He knows a lot. Every operations, whether po ngi dirty operations or clean operations, po o lava tu inga operations itu tonu le matanga luenga pei o le ao ya Samuel. Ya iso fina ngalo He knows salu too much. He knows too much. Sa leila wala talainga siata. Tēnei mama mo le tama lenga a whai o leo, o leo watau sanga o whaangai leo tama as an informer. Po sa lato spy foide. Ua lava lan experience sa mwelu tu tono le tanga luenga. O ke maalia li a siata pea u whaalongo nei video Samuel. Me ia to te whaatala noi Samuel. O le sau o le lisa Samuel ingo leo pea o pita utau gato le whaafonga le ku. That's how I know he knows too much and he knows a lot of police officers. Alau mai nge Samuel ingo leo e makua le ai ma se mafofo wede kau ngofo kau mafofo kau fiko. O longo winga, o le kama ua lewa nga milo ma ai filo i tu tonu. Ila na ngā luenga le wha aspai o a wha informa i tu tonu le matanga luenga. Ai asiata ile wha fonga mei le tunu e mali, o te wha maonia le la moli o te wha maonia lau tala le mwhai nei. Le tala le a Samuelu i le ngia video mua whakua ai loa Samuelu wha o hangi mei o sawilunga o lau Porkalame. Vane Porkalame a whono titu risi o le audio na sa. Ai peo le tengi mua le ua publicly kau saudu kama wha ania ni mei o whauringa. O ke le iwa ai a ui e ilunga le social media ma ngi meo le Facebook. O yengi video Samuelu before that. I tu atu. Ai siaka o le kele i o le lave ma le ngau sao le keisi le. A ka oi koe vange mau ili le mea lea. O te le lope i eise kou video po o aise sa mua o nga ki pinga se ki lipi o le mea lea. Lea ngau le tala sa Samuelu nga mua sa waru ia ike kao. I taimi o whaile lo komisina o leo. O lea whai no whaalongo i tala sala lau o le mea lea. Even Ike Kyle publicly said o le whaipule. Yes. O le whaipule ka haka lea. Lea ngau wai aku ia ike ni ngai le reunion le pesenga. Lea na mea le ai fwai, kasi nga ka ngaka ili fwai whailanga mauri mea le. E tu lau tau ai nga, i le whaafonga mai, tau ai nga e tau le fwai tamali i wane tu lau soafa fwai a vaidini. But he is there in Samoa. O le ka pisa le kungu, a lai whea lua ia ike nga i Samoa le taimi le nei. O lau te talo fwai le ike na fwai a vaidini pe a whaafonga mai Porkalame le a se a tau tala noa tuai. O lewa na tau tui Amerika, e kei loa le leile me ka o le wha maongi i le kiuke. Le an me ke le koe sau ai publicly, even i lunga sau ai fwoi lewa Facebook. Kusa pe ke le sau lunga media ki kele po lunga le TV1 po lunga le... O mia la oi Facebook fai sau live, wha matala mai le antunu. Le ai le fai pule le anga e wha ala wiloa i le very first time o le case lea. Nga e publicly se o le fai pule. Even though ele i mention inga se ingoa, i le kaimirenga, but clearly, na makua kau kingo Iken ole fai pule. Now, Iken needs to come forward, i le atunu, maka o maipo i le fai pule lea. Ia, manga kua fai a sea kaile mele i kua, o le kala Samuel, nga le kalia loe leo langa laku mua. O le mea enga le mo whaango i kaire kamasa urua public faila na lui. Li mongi maua pau. Kako pingi rumo function. Okay, aka pea okay mo se fenga le video nga le video Samuel. Ma okay aka pea kango play ma ile kor kam kalo Samuel. Mala na tala le fai. Au pa au malimong. Ayai ni roloko. Kako pingi rumo function. O inga okay loir kamalea. E iai le mea la ngofo mar kamalea. Mali. E iai le story mal fa maungi le ngofo mar kamalea. Ile le fefi. E reise se ngofo malu se komisina yo i mungso se ngonga ise mea se kala fa. Vanga ngawa e loi lo ko fa maungi la story. E iai ground le story le tal no ai.
ma fai lenga kongi sa pe fa penga i se kanga kai fa ulu se kanga ruenga po o se fai pule fo i lenga e lenga ka limong ia fa pe fo sunga o pau tu lo fa fo ma ia fo i a tulanga tofi o le malo e mai se ia fo matai o le tunu malo whaftai a salutongi. A utai ai tele, o mana ia le vaenga o ta whaasoai nei. Wai mana ia whaatupu mana tupeno whai atu. Lau o umato lau longo le palola. O yo le payol. Hearing. Ia, toe a o le ioe po le toi loka foi. Ia, lai reserve vai ma whaale o leo ai se whaato whala i ngā le whionga ia vui Clarence Nelson se le mai tau atu ia le sa tau avameina le whamsino ngai le tauna le la. Ai o tātala noa i le mata upu lea ma e tele atu vaenga e mauai kali o ilele e lango sua ile mori mau Samuelu nai lo vaenga e tātou te matua te enai e le wha maongi le mori mau warkap malea ia la tātou whai pēa tāte wha soa le tau wha apipi ina o wha ni fōle vaenga lea ina ia mai mua pēa le mamanu o le anturu umalonga sau Samuelu ma le tua la leo mai ai lunga o la porokalame o uru ia lo malimongi e sau i lunga the very next day na io e mai e sau lunga. Pei tai wo toi last minute mai wale mfain sau. Tau fia lana loia ele taun toi bla au sila fia ai uma enga ai o le aso ana so ai o so mai lunga i o ele prokalamele na e ta ua. O le winga la le fai atu e fai la utala. Tau nei la e fa feto ai fo ile le ma fa palengi fa angi for tala nei. Tatali le whaafiki ngā whaafiki e tulo. Tato ve le upule le denial le fa mai ia le pule. E le ai ea ma ia waika mai au. Ai kasi le mafuanga. Kusa ele ika ia au ona o so upalau vale atu. Ele ita ia te au ona o sa utua ingonga ia. Ai ita ia te au. Ole a mai fua o Samuelu e whakarangoa. E kasi hale ore mafuanga walanga ato wo muri mai nei a nei ma upu matala. Muri fa mai a wo walu wa tele au tala i leo and so. It's the soa lusa o le feika. Ona ua o wamana ia. Le tangata sa o lato whapea tu lou le ngangana o le whaavalevali. O le tangata whaatau waa. O Samuelu o le pango ka. O le kamaikiki e ka. Kulou. Tu lou wa upu ma nei o lato mawhauwhaunga. O le lai whetu lau tala. Whaafiki la ia matinayo. Ai maualo malona vano te le lope le sa e sila ia isa le utongi lana first press conference mua le nalu fai mai tai petesa. Ilo na ofulanu, ilo na alo alanu moana fo ile le pe fai ama to share mai temine. Mana tuala o inala le pe fato a publicly ia ilo sanga kala winga le mele. Mana tua mai fo ila sa le utongi o le na ma paunga o se saunga po se press conference po se porkala me ali mongi. Wa umale le yo uf mata iai. Ona olo una ta inga se ituli au pu. Po o fea so nga finga ngalo ia Sam. Ai mana tua le amatanga mai ngola na whaataltala noanga fa mai oke le role ka mai kiki. Oke le role le tangata. Ai alua ila whaasifo lana tala lava lea malana whaataltala. Ai koe whai mai. O le ala o koe kau mangkua kua e ka mai kiki ngara kulo whale. E ka mai kiki ngara kulo whale la tua tau ia sikipi loa o ila. This is the comparison walanga whetula utala mai le wha le awha tausanga o whainga ruenga whare pui Mount Eden. Sa oula vea fo i le porokalame o le managing o plans a pangoka. Ma le whaatala noa ina o pangoka e keirongo fia i le me orkaka pepelo markaka kaukara sao. A e tango nei masilasila Samoa i le whaamakalanga Samuelu ngai a whaia. I lana alu i le moto o le whaipule. O le matua i details o le whaamakalanga. Na mau atu pe na o watu. Ai sava vali mai le tama mareteine e fai mai le ofo mai amaka mai fapenga amaka mai fapenga e sava vali mai e ofo mai le toninga fo mai ia o ofisilia ku ia po fea po le ama ia o waltu e lua step por fale a e anu le moto limoni le o I vaitele e lua sike por fale fa matala uma olla le details yo la kule o kere yo so la le kule ye le anga o so le farse pule le ye le ku le pasi fa malule na ye ia alua tua I lava toe me mai la utala ile
ia ma le Land Cruiser alu atu ia vala atu po ai ona le tavale lea au ke ile pau mai o le leo tangata lea fa mai oi lea ai tu lai bali tangata e fa sau tar pe ele lima fulu le fata po o le o le DJ o sia fa mamanga ai sila la so tau fite isi lai ai koe me mai lai sa nganga li mongi ilanga version la fa ia la ta ua e fai ma fa leo le vaenga le vali le fina ngalo le tru koe me mai lai ali mongi lang kala le nga fai I pekesa ngaki ngati 99 fa mai le lo ai teu fa mai ia o le wo koe kau mangkua e ia ka mikiki ngala ku ya ngala ngala ku fo ile le fale o kuria ese fa koe halu o le sikipilo inga malana sau no nga e fa mai ia le fo ia me o fe autostusia ngai fa longo ngai fa fonga menna sa lutu fa mai o le fa ia fa mo ngam fa autostusia now look at the version as Samuel ulanga mori mau ngai ko turn mai la ia le version le fa makala limongi o le version le fa makala limongi o le me tonu le ta o le mautinoa version o le me tonu le ta pe ngofo ai o ele ke kango e fa se fa karkala ngoanga interrogation sia ma meia e kasi lau fa alongolongo aku ele o mau ki ngoa ma e ei male mea fesake le lo ngasasi le o sawi o le fesili la a fai e sao ele I o aku Samuelu yang ia e peyo lana mau a fai e sao ele I o aku ai sa fai a pa e kuri ese e fa fefeanga o message Samuelu lang telefon e fa fefeanga ulu fale e fa fefea na mau e Samuelu le numera le na all of the sudden o oso I kukongungu me la Samuelu ma fiki mai ai la karangoanga e pei ona ia sau no now o ai le kamaikiki o le tamaititi fato a pepelo na fina te teritonuina le tu inga fa matelanga a le sau le tala matele I tala noa matele I o kere I va ai le kamaikiki I've never seen this boy named Samuelu before pe fa perkangi o I lai lo ai ba vatu le tunu o le matua te le o le fesilingia o le tu ainga matua te le lava o le fesilingia ia la fio e mo ia lau taringa siata o ko ina mele o manga ko male mele o ia ngil fa kio ma fo ile le tana le ku mama o le ko ko tolo le tausa mo fo le o fam sinonga pa be e o ku ia o le ngira ko mun ba ale winga la fam tala ngai tu sa male mele tala no mai ai e malia ia ta mo tanga to fo ile le ka mo fa se kala fo ile le se o le winga lo tala o le se me mo le kala e peisi mo le menga va ai ma le kala e faku ai ke saulo I lungo le social media ke public mai se me va penga o inga e kere nga senga ngui e kere nga e le ilo ai o la se o kala le fai e pe ila le mele weta o fa le arde sa mo o ke le ilo se fo ringo se fa le o le ala le puli a le fa makalanga le kamale o sa mo le fa o ka pe fa makalanga le ka ki fanga e makua mangingo le fa makalanga le kamale o sa mo la ko kiro si piko nga pi e fo la papa mai nga ku le pasi mal len kusa o si le ku ai va mai o la lo me fai nga e ho sa we ai ha pe nga fai nga kala sa mo o ingale fa mai sa mo nga suya I lo ma le tono le leu su mai ngai il fare ngai lela e ma fai la ngo ke nge ki e merga o le fai mai el susua ku le konga that's the chance nga ma fu I lo mo sa mo lu le le ngumelo ke fongi ma fai lo la so kai na le ma le fa merkala sa mo na va ku eran kupe nga ia e va fe ia me la mela le fiso kai ai o le fisu ia inga ngumela ina ia fiso tai yes e ma le tuala e sa o le leila va se ke pe o kau loko o pe o tau loto e fai ma tau loto e tangata le tala na a le ale pule e ia ka ngaka o ke nei loa o te nei loa le tangata te nei vai mo mo ia ke nei loa ai alo lua ai ko fa mai a leo ke kau ma fo fa le nga ia ka ngaka ngala ku lo fa o kuria alu le
Ona koe ngā mea foi lele koe kiki a maua e koe pi olo. Ua lava la le na. Ia ole ala na le no foi atu te o fo ha ui nei tulo. La ngala sa tia fua leo nisi o leo lo nau e faile a meo tonu. Ai o i o te fatu foi o te o fo i le fainga malo. Ka koa fe ia le fainga malo a salutongi. A wa a fai ua salauta. E ei upo le tunu a ua salauta. Tonu tai. Ele i lava ea nei mautala e te tau oso ai se masalo salo. E tau oso ai le masalo salo wai pe ina sau noa salutongi lana folasanga amata. I le amatanga lava o le whaasoa. E kaule e maiangi o kusipasi faa saienkisi faa loia faa fo mai. E te iloa ai le me ta ua common sense. Ele ua lava ea o tou le whainga malo le ta te whautua tuai. Lau fionga te mai tai pāle mia, lau fionga le sui pāle mia o e fo i o le loia. Lau fionga le fonga fetalai e ui ae tu ma ailanga i fo i e ono te tau fo i ona iai se pāta le pāle mene. E tau wala mai le fonga fetalai. E tau whai se ora e su e nei mea. A ele ngata la ilea o le fonga fetalai fo i. Ele ngata o se loia. A o ia fo isa avea masui ko me singa o leo ni tau sanga o tuana yatu. Wa mafua ona tau whaata se fautuanga ma se tua lalo ma se au ngani. Leanga o lea whafufonga aku ile au maingo o version o tala ia. E tu whaatasi ai makongeki. E sa o asaharu se me le fale o limongi. That's all we need to know. That's all we need. That's all. A fo ilea ua sau ngoa Samuelu e ala ilana mori mau e le whaatalitala noanga sa o walu le whale o le ala. Le ua sau le ala pe se umala ngisi mau mea. A le ua sau le ala confirm mai. E iai le tama sa watu ilo whale e ukulia e alu leo. That is good enough. Ea, e le ongo mawala wa whaila utala le ala usunga salutongi. O a ue le misi lo fia mata tau prokalame fo ie crime investigations ma discovery e se fatu ala utala lea e o se ngei la ulu se kasi e o ale nei muri sikaleki e o ale nei vali lo ngutu o a umana i nei mea e o fo se fa matalanga e fa fonga leo su e match ai e kongeki ai le tangata lea ia e ua lava le ngai a maka isi suenga. So le ai ko umai le kako wa kungu umar malo pipu. Kasi ar kala. Ele ai ele avakua ele ise mea la avadua ulo whano noe so noanga le fionga tamaitai par mia. Tulo wa. La ngona yo lo whano noa e awa sau noe te tondo le pale mene. Ele se mea la avatua i fo. Ya ale ila se mea avakua o le wa yo e mai di mongi ngā la kusa mueru longa fale. Ele ono inafi na sina breakthrough e tau na test ai ia vaenga ia. Salutongi iso fingalu. Sao le leila wa siata watu whaafuno mai le atunu. O le whai unga lenga whai le sui palemia e kaimi lenga to se ai palemia mai le atunu le taimina. Le ana wha le fulu le sui palemia e o le ave tala noi tono le kapeneta foi le mo te tauna watu ni leo mai fafo. And that's the right thing to do o siata. Yeah. Yes. Ai maua mai whamtalanga Samuel. O lea, ele ngatan sau Samuel uta ui ala na mori mau le mariu tu au. Ai ngalawe la vea mai ima mea tau aisa. And in fact, foi ele whaafunga mei le tunu. Ngalawe mangu ia, ele whaapea foi ngā ngai Samuel se mea. Na tau mai Samuel, e iai ngoa ia ngaka ui Samuel. I to tono le matanga luenga, e a fia i le mea tau whalau whasaina, watu whaafunga mei le tunu. That is enough. Ia te ula vai o le tangata whaasera lau o lewan tau muri le porkiki mene. That is enough e le toi anga waa ai le matanga luenga o leo la tau te handoinga le case lea. Yes. A tatou mana nao le ami o tonu. We gotta get FBI's from the US. We don't care about the money. Asiata e tatou te le popole i le tupe. Yes. Langa kau kena whakupe a uma le mea lea. Tangata lai sa mo o lai mana o e su e le wha maoni o le mea lea. Lai ngā rurue matipi la fonga li lupi wha. O ka kou lei fafo o lai kau ke la whakupe i sa moa. So we don't care il tupe spend le mea lea. We want to find out the truth. O leo ua ova marikoru kau sanga o le maka upu ngei.
Ai ole mea sa ona tau no fai ya te ula vai. O la ule fai unga wa ula vai o te le tau fa le anga tanga ngole le por komisina, but this is e la utilo tilo le mata ko le pena fai atu ta ta no so. Le mele fa nga common sense le mele. O koe mga kuwaisi te le lopena ma watu pese nga ia to ina o prada vole sa fai o le numera. FBI. Le lo foi pesa e masenga numera ia prada vole. O aso ia o lo vale ai o le maka upule singo i ka kai da o le ngumela o ke le fi me yo ngumela. Ei. Ai ele fai lo la homework ke ia o sasa we vole. Ia malekala la vale ko inga. If you can't use your common sense, then use your commonwealth. E pena lo ingo kakala mori mele ia. Wo e o ai kanga kala kele e message mai ko e ka ko inbox. E a maila la ko foi version o la ko kilo de kau feku ngai no le mele. Ai ila utilo sia ka yes e matoa mausalilo tao fi ka kaunga ba ko mana to le weta wona ia le sau no fa le fio le tmai tai palmi to no fono. Ele ka ava kuangi leo mai fafo o la ia leo Australia o le fai pa anga makako leo. But this is the difference. O le se senga lelo famtala tua. O le fai pa anga leo Australia ma leo tatou Samoa. O le feso soani e fai training a tatou leo. The police officers in foi leo watu Australia. E leo o aku e fai investigations or cases to tono tatou tunu. Ali. They are not involved. Is a case who fai tono Samoa is so enga. Pau la lanto me le fai. Ole o atu e train o leo Samoa. Ala umalanga train leo mosfati China. A fa pewa o leo. Le train leo Australia ko kongo Samoa. Le ala wo mala malamba kai pe o le fa meidi o uma foi faina ko so en training fa leo so. E kusa po le ale sa leo Australia train na o le to mai fa yer ngalwe. Ai a fa ia yelo so kanga ir kanga kalela o le fa se ke se so. Ai e ngau le training na ku da kanga wa lo support e foi le support kamale le angor kama o kako ko ngaka was too much knowing foi le masangi kele. Yes. Our very small island nation. O le maka upule e ka kaunga so e ngi leo mai fafu pe ngi usila Australia pe Amerika a vaku ngi leo para langi ele año la kopikanga i le mea lea and they know nobody at all. O inga e mawaila mi utono le maka upule. Lengo le maka upule a sea kaile o se maka upu e le whainga kārso e ngal maka upu. Maya from the keko, from the very beginning o le mea wa mangu mai sa mweru runga lo porkalan. O information nga sa kakawanga maua le vai aso ara ngare keisre. Ai ua mawhala le maka upu makoso whapa ukolo e loi le maka upu ringi. Makele ai le femisa kasi le maka upu ke le fia iai. Lenga ua vaa ai le whunga vaa ai le tātou utunu. Yes. Ua whelau ko wa i tangata le tātou utunu i vao supporters. Ma ua avea ai le case nei. It became a political issue. Yes. And all of a sudden, olewa ave makauka por kiki. Just because o limongi o se fai pule le HRPP. Now, all of a sudden, all HRPP supporters are behind limongi. Te le ya langa la le wa mangu mai mala auli ma olo i le mele le fau le tau Samuel. Wo foi la le fasi support mai ku o le mele. And all of a sudden it become a political issue. Mali. Ai leo se meka por kiki maka upulea. Or the case there, it should have taken only 1 or 2 weeks per umi. Walevan kama mawar kad. And yet, wa over markor ko sana. Ore kosa mata upulene. Malo whawtaia salutongi sa o le leile sau noanga. Ma o mea la vai a lea tātou te manitua. Ua leilonga se enko lea ua tātou tau mawhai e whaatūlanga ma whaatai eile ma tā upu lea. A e kilo ma isa sa e make sense. A e sila mai sisifo o mātu o saute sisifo sai. So o se vaenga e o ai se ka mai vai lau papa fu ilele ki kau whaamaka iwi mai ei tonu e matua hantasi a lau vava ai mai o re kilia ia mamanino. Kilia mamanino. O le winga lea leina whaiatu lau tala. O matua le mautinoa pe aisea ua le mawhaiai o na whaataunu uina le avatu ni tangata mai fafo esu ea. Sa ofisili ngia le fionga le minista o tupe lau timu ia.
Para tua na fea o mai tatu whaatalonoanga mo fisiringia. O ia inge kupe le malo e whandai ka ngaka leo pe a whaataunu. Le mata upula. O le saunoanga lau te muia asiata o kangi kupe. O le tuai ia na saunoa mai le kapeneta ma le whainga malo. Pa le mia mala na whainga malo. Action le mea lea. Ola ngako kupe. Mau te iloa ele matua fia se lau wafe na miliona ni me ioi. O whaingar kasiale o mai o tamasasela iai. O mai kilo. Kasiar kilo nga o mai a whapea me o lau toi whaata wa le tate mau o mai tala isa mofa mai. Ua toi whaata le mele na la fea ili ta mai titi ia le tari ia tu au. E kasiale o mai a kama makukua kama sasao nga fesili ai sea ua koe whaakai. Mai le kele o kai miele ila vea ai sesi ai ora vasade ai sea ko whaakai ma wa inga ke ro kasi ar nga so e mai po ai le nga ora inga whaakai ngor mele so e mai asiaka e lava o e ma o ka ke o e whairi so e ngale le vai aso e kasi ma wala o le paipa o le tala sa o le sitala ai we have enough evidence o sources o telo sources le sa utono le mata upula ya la fa ya tula la tala e ele tangata na so tai mai te au tau mai ke manga ko foi ka mai ki e runga ku fa pe o for ka male tu au lenga la ko ka fa de pole ia fa mai la yo le fa so ai si tanga tai RPP na so tai mai ya we ka wanga pa le ni le fa so la o fe langa ye sa mo ru ke mi de pole pe fa yo le sa ka wala nga mau ko ka mai ki langa le sa ye now ele me fa ya un kari me nga because o ke ye ai o le sos len o mo mai or ka mo e mea ka mai ki e ruma. O mai waka oko Samuelu o yel tamale o tu au lato wole o tu au rungo le awal. The explanation na mai e tamaiti e le direction o le ta oto o le tama o le koe ngā weki ai runga au vai e makua kukusa lelei, e makua match lelei, ma le whaamkalanga Samuelu. E makua match lelei, e le aise keng, e le masangi ka mai ki e a Samuelu, e le masangi Samuelu ka mai ki ia, but o le kala lenga o maua mai. Malau whaalongo longo aku le whaamkalanga e Samuelu o le maka upule i le ka okonga ka o iku au i rungo le awala, i le pito le awala. E makua pālengi le whaangifu. O le fesili foi, o le tali foi le te toina langa mai le melea. Le mea koe whaakai le awala. Lena. All of a sudden, mo kike ia o koe fongo pe koe whaafau le tau le awala lea. Ma ta upulo o le sivala lea se te mwhinta tala no ai. So e mai records i le ofisa foi le restala o fele le skala i ka vale i Samoa. Le ta un tanga luengo na. LTA. Foi si deva hokai. LTA. So e mai le record ole Land Cruiser le limongi. Vai tu fa fonga le tunu. Tangata ia tua oi Marie Moni i vai tele le meile no fan. A fai o tau fa fonga mai le pole nei. When was the last time na kova ai le Land Cruiser limongi? A fai e whaatali mai tangata, a fai e tali mai se o tangata na whapea, kai mi kongu ale ngoki ku au ke ewa tisapia le Land Cruiser limongi. That's right there, Pinko. That's another foi lele point ta ua. Le mea la ke ewa tisapia pe whakau ese pe awenga ngai se mea. Why? Ale mali o le mea. Na ke ia le o koso whakakai le Land Cruiser le, ale mi skao o whatoanga. O lesi mea leo te mana o le matanga ruenga leo lea i le kakele o foi lele kaumawhai e whaile na ko ngā ruenga. But this is common sense. Yeah. Lele o tala no try the kalas ko ingo prada vo le. If you can't use your common sense, use your commonwealth. Ale mea leo tala no tuai. A whai e ole e koso lele grusa lenga whenua ila awis. It makes more sense i le kilo Samoa. Koso ma le Land Cruiser, su e mei ma le Land Cruiser limongi. E su e. Ar fala vela. Ua public le su e ngol Land Cruiser. Ua ave tala i lunga upena te whai langi le Land Cruiser la awis. Ai le imanu mai ase tala. Penga ole e su e whakapiko le Land Cruiser le whai ei le mori mawara kama le o Samuel. O le tele i o valo le mele, ai ua ngao sa le mea. Le anga ua palasi whakasi leo ki o ku au gantu le whaafonga mai a ingo tu au. Tau ei ma le mau Samuelu i le pukau pule e whasioki la auli ma olu. Mango mai e lo ma mea i o aisa. O ngā lave lo leo le mea. Lea la ua kako wo mai ngai, lea la vai whalo. Whalo o ale piko la au o le tangata la tau ia.
Falo mai piko la au ala ile pule la toia falo aku piko la au ile como fengo le melia o ka kole inoa ai pe no fa tu le matanga o le case lea leo e au Samuel a makale investigation le wa mai mo le tama o le kaimi mo e le o se mo li mau foi fa pe o fa longo ia ai pe mai a ele fa pe la Samuel le fa pe o sa we ka o ku makala ngoma o ka mo siong ia ngapo Yeah. mai na eva malanga kengi o ai ke una ve ai ka mai no o le eyewitness le mea lea o ingai Amerika o te loe fa pe uma tunu i fa fosiata pe na pangu ka mo se tangata va tu fa fonga le tunu o uma na tuli lo na fa salanga o manga o mama a ko appear ka ngai eyewitness is education e le mafai o ke e ngai leo te mori mau fa pe ai mesi o le o saure kama o se eyewitness e apo e leo fa mtalanga le a maka o ia amatai la to suenga ma ko wa lewa kangi leo tunu ma to mana o mia se singa va ai the case le pe no any informations e relate to the case there to come forward Malo. fa la vela e saure kama e sau e come forward tamalia alewa lo yelan ka mu ile ipuna o va tu fa fonga mia le tunu ai nga sau e fio so strong in ta upar tanga luenga Bara tua bai fo i salutongi po o lausunga Andrew. A tātou toi tutu watu i tua a o le tupu le la vea. Wa le laka o a matua a mai ma e sa oila usau ngonga. Kasi a lua so ka ke o i ave whaide ke isi le masu su enga maua antoa. Ai a tau nue wha tata la fonga. A si sila oi. I tua atu o le la vea o tu au ele i tupu. O le teimi tonu lava lea le talia po o ile whainga malo le atura i mai. Teimi tonu lava lea le tau whao pe toi fo i mai le HRPP. Ia pe whatuina le whatuatua i le tua sa mo utasi. Ai e ai la le administration lai va aia, temporary, interim. Lai la tau te va aia sa moa i le kaimiringei. O le me tau o le afoi. O le caretaker, government. Ko kiki a use se aku le take care. Ale to fa ia ko le penga malo ku masinga, pe le fo ko isa malu sa ku ma. O le ia le me ka o le caretaker government. O le caretaker government. Lenga ka ia ku la epa. Wale man tua wale mingi ska ke minga ola ko fo ir kanga kaia o powerless le ma se mingi ska o ko ai pawale operations la ile temil na o tuila epa malanga faila ukusi le secretary ale paki which is happens to be limongi pawai o tangata le la tote actioninga le pule ka ko ver menga le pule ma leo now o le ala o ma salo ma pe yo le a mo ia I lava wai o mai le so o le tupua lava o lo tau mate le fa ma vai ai fa fu se yo iken kairo to load so fa fu ia vai yes mana tua o le te mitonu a le a pe ia o pulesa kulo ele o pulesa ele ka pe ia o pulesa sia ka mali leanga ua ia publicly ia te au atu o fesau nga mongi ama fa maongi le loko iken kairo nga fa leo ai o le faipule le masalumia yes o lana tu lava ia fui ava ili e fa leo ma fa alu le news le fresh news lenga ata tu tango fi tu fa ni for vanga le pe no fa tu ma o ti tautino tu fo il porkala mereni na o fe so tai lava I ma tu au e siona tina matou tala noa ele ngata o fe autos to sia matou tala noa e o fo ile to fino tu aule sa o fata noina o la ofisilia le ofisilia o ai se ingoa mai ngei ngoa uma o kangolo mention la auli o vaele o limongi wa o faipule ka ko kurikuria le upu faipule Kakia ia Samuelu longa lua lenga sui mai ai ia Samuelu longa kolu wai lengi faipule ai se tatou su ia le matole niu ile saunoanga afui avairi ile iken kaol ma o lo o masalomia se faipule
Ka ko wolo lai fai pule ye ko ro ofisili lo ia ile ainga. O ai tonu suafa na mua o atu o toutalinga. Kasiar kala kulo kere nga kia foi. O le ale pule. Tasi ale tali ale ainga o le ale pule. O li mongi ele ai masesi nga fai aku sela audi ele now and this is not that o tiri o nau fo tau puni tu lo le sunga le te fono. Ale fa tua. A o leo te tau atualanga a mana o leo e verify la utala. Ia kala a au susu o i maku o kuat. Iyo, tala a au susu ia i mafisili ia. Fisili ia i fo i le ainga tonu o tu aule na tu poil fala vela vei tele. Fisili ia inga. La fo ia mori mau mai ia tangata ia. Now, ko whaakasi lo la ia lea pen o whaiatu le vaenga le tua. O le caretaker government, kuila e palai in power. Ele kai mine ngā ele mo li mongi lai fai lau kusi o so soangi lea. Ko me singa ele kai mine ngā la ia iken kai o fui avaidili. Ia mau paulongo mo ngarisa la to umane le sui komsina. Ele ua vave ea iken kai malanga breaking news. Mata uai le fai pule. Malelilo i manatu. O lea e ke take government le kangaka lea e afia le mele. Yes. E le o le mafua anga e le na. Le ua matua fefeu wai le maka upuri ngai. Fa makai le o le mafua anga lea. Ai o le fesili langa ye tala sala tu ai na o te fetu fa pena. Safi awe. Iyo. La sofi de ngalo salutun. Sao lele sao nanga siata. O lau kilo na mata upule matanga. O fo ai vai lili. Nga sao longa maho fo le fainga langa breaking news. Ai nga vave anga ko so sofa le mea lea. It's been o se influence mai sisi mea. Ye sisi mea nga vak wo se nga mi loa le mea lea. Ele se tala e vane ai. A vai foi o que fai aku o que le fefe ka e fai atu tala le. A vai foi o que fai aku se e ma fai mo fa pe aku nga influence mai se malo si anga o tuila epa. Nga vave ai o ngimo fa ba vai lo. So ma fa ma vai. La nga ma fu na fai la tala le nga tasi le me le o te tata i case le siata. There is no o te fiu e kauva i de case le. Pe iai se mafuanga e te tauai o naofi mai tonu tuila epa. Tuila epa lea teitai li tuangai. E le malama upe whawhenga invau tuila epa de keis lea. Ai, wango whaia ma wha invau via de keis lea. I le mafuanga la lela u whamtala atua. O lunga por kalame ia, tulou por kalame leo ke whaia kuso ai. Le por kalame lea Australia. Lango i ngā le free el tala noa le wali i o limongi ma tuila epa. O i ngā sa wai tuila epa i lunga whaila na tua inga foi leli. O va ele na o te el tama. Tu lou whafunga mai ale whare tua va ele le no whaalo ma tau ainga. A o tuila epa lava na sau i lunga. Papi klinunga le por kalame le whai mai. O va ele na o te el tama. Marko ainga na le tuila epa. A whaila o va ele. E la vea i foi la malauri. Yeah. Word by word e ke quoting na kunga. Yes. A fai o la va ele. E la vea i foi la malauri. Kua inga i fai tuila epa. Na o le fesini leo te fesini ai. Why is kuila epa trying to cover up limongi? E leo se maka upu por kiki pe o le mene no tala noa tu mua ai. It is not a political issue. Aua mafua o nga mafia fia por kiki mata upu le nei. E le ngato fai pule ia e foi lele e lau manu ia ingo e mea ia. Ai koe punga mai foi makuila epa ia kukongu fa popo mai tonu i. O nga a kiri poro ki kia i leo le mata upu le kako ki kalongoengi. Matau wa idi le mafuanga o le maliu o le tama. O le mea whainga tāna le mata upu le tatu tal noea seata. Pe kau ki kapisa wha fia maka upu lea. E le ma whai o nga mapur kako kalongoe le mata upu le se i vanga ngā ua maua le au le paipa. Malo, mali e sa o le lei. Mai se sila fo i a ta tele i me e se le si a mata upu e tawalunga i le ta wha soa. A o te lea le ta teimilanga umamana i le ta wha soa o le ua ta ta ngofi e toi fofola le lei le fala.
Ma tau fe tu na ile mele tau o le Commonwealth lenga fa mai vole. E lo po mai so foi aus inga New Zealand. Ya, alo nei le sunga le li FBI. Ma wala ka ko kala ngolo imengio FBI ele ya FBI o do marka kam. Ya sunga ya prada vole. O le tau tau mo ai to fo ia tia oi. Le la langa le wo ko la langa mai dunga le mata ku le to inga tuila e pa over ele. Na mali wai tama. Ai punga mai ni mongi pe ngai vai aso muri muri. Ai punga mai runga por kala me puroku. Fai mai. O lewa sauri fa fingi. Wa esele version ne wa mai. E yai le tina wa sau. Wa kangi mai. Fai mai. O longa ko o rua lenga wa sau e ka o lenga wa mai lana whana. Ia. O longa ko o rua. Ai mangu mai los kama foi lele iuka I toa mua. Sam. Lesi Sam. Lesi foi Samuel una. Ia. Ia. Ai muri ai ngai mangu mais ka mai kiki le au yang yen tu lo fa fa mai le ai ngala ke masangi le ai ngala au yang yen fa malu o inga ya stamo welese le fo na tu ia o Sam lo na tonu na le alo si o si uso ya welese yes o le winga la tala siata ua kolu versions of the story ala wangala ai o ie teilo ai o ie keilo ai ele o mau kongu le mau le mo mori mai o le fe koko a o mga punga ia Sam le wa yo minya ia vaeli punga ma ia Sam le wa maliu punga ma ia Sam le a ia ngen va tu fa fonga ma ia le ainga ana atau ainga ona ila tu ai kasia le maule ka mau ku ile tau su e tu ile mele o le mori mau le kamba le o Samuel le ka ko Samuel wa le kasi le vange le fa pui ni a foi le mafuanga le mafuanga le sa le utongia la ina faima o wa fe atu le malo le nga o le malo na fa tuina e tangata ai ona o le atua na filifilia o le ala le ina faima o wa fe atu e to fa fangu le fainga malo la o fionga tai pa le mia ele o mawa e singa common sense e ono exercise aisi lau fionga singa au discretions. E ono whaalau tele ai pe o le tala tuspa ia whaaloa ailo a au lave ai. Ona o lea ua whaafufonga atu. E nga o mea le maukongu ilungo mea le maukongu ilungo mea le maukongu. Lea e tau ai mai ele isi side o le story. Yes. Ele ua lava lea e whaapea e ailo i le loto ma le fina ngalo okay. Nga o la pisia le wala o mai le ku le e kele mai upo kanga le la vea ili mongi ka ko i me sa le o le longa se mausem okay it's now a time wa ka longa test le melia okay la fa ka ngu la amai ka mai fafo ele o la va e nga po le me e ua matua ta maua talinga ia tu lo le fa ua matua feu la vai le o toe nau e toe talia se isi vaenga ai tatou faatilia foi mo le ai paule mea se i o mai disi fainga paloka awai paule na le vaenga ma tu mai foi a salutongi e le o le taimi mua le o involve vai tu le epa ile interfere foi to tonu o mata upu ni tangata ile ya e le o le kaimi mua le Ioe, olona lea na tula awa atatu toe vili tele itua leata. Ia, ole mafuanga lea ngala i fo inga whaale kongu wa, ma whaale kongu le wa ola auli mpeska. No. Ole mafuanga tonu ala lea ua matua pei ingi enemies ia tu lo le sunga la auli ma pesta vai fo. A o tangata na matua pei ni auso. Peina hifo mai se manava se tasi, faifa tasi ala pisinisi, feola fa tasi fanau masani isi ai onga nga interfere ilo fo ina ye to ton ole mo fa tasi ko ya mo fa kasi na ese ai ya no tanka ye mo me no ko ruma la fa ai ola uli me pesta le na tonu lava ai na oso fa ilo fo i ma o ya ile au o me o le toi ina le na mafua ilo ona pe ye o le tonu se lau molianga alu ai ma milionga le kungu ul malai va le le bo fai makaulanga pe ai o ikua ya le ipaka ma le tele o le mau mea o tutupu ai na dongi o mai fafo le fa masinonga e prevail lava le mi tonu e prevail lava le mea moni o le ala le winga o le tala e le se le vaenga le te sauno ia isa le utongi sa mama lava mamanino le breaking news nga fia lava fui ava ili fa pea ai olanga case maka ukia le si case le ole bomongi nga
Kusa lo pomongi ia. Nga whapea ia i fui availili ken kar. Oh, wow, I just hit the jackpot. So mai la mea, so mai mea, lela kako ka ngofi, e ka ofi pe sa press le ngol fai puli. A lela fai walava le hint, walava le fai loilo le fai puli. Ma le lilo i mga ko i ken kayo. E le fou ya kuila e par fa malolo o ia mare o kingi o ia. Kako i mesa. Yes. Lilo i ma Yes. faunga, lilo lava ia fui availi ili. O te iloa o lana sunga nga le isi ko mesina na o le ave i luma ma o ke ngia le official ko inga. Na i ua iai na wha maasi asi sia fo ita mali i lana nofo a inga. Leanga ko iki kia ko e lo kaya anga sui ko msinga. Ma stood down i lona fo i vai taimi. Tato o i mea manino wa uke iloa. Antonu e wha atupulia i le ma fau ma le loto i ken kaio. Sa uia inga ka umai. Sa wia inga ka umai walanga o oe. Ele whapea mau te whai atu a mea o le unga le na ua iai walanga o le manino Samoa ele o es whamsingo. E pe te sauala e ta umai o li mongi po o la audi. Ele whapea a mea ua whamaongi a manatua o moli mau uma mea ngā o ngai sue. Ai whamole mole lau vionga fui ava ili o te o foi le sa o loto o lau kami ma lau kausami ma lau kaumafa ma lau wingu. Ma e whea rua i solo. Fe mariuli wa isolo. A lea e te nofo, ma e tau fia. Now, the question is, o ai la le fai pule, pa wanga o lau me fai. Pa wale na o lau me fai. O le tau mai po o ai la le fai pule. Ia, ai leanga e le se le mele na e fitalai i ai lau tō whasa lutongi. E le fau ia tuila e pa, le oso i totonu e avea masuka. E le fau ia tuila e pa, le oso i totonu e avea mamasi mai se keisi. Ele fo. Lono winga ya tangia mai. Pe anta tu atu e tu langa a o le tau tonga mai o mea. E aka ngia mai longo winga nga o nga mao ha i ruma o se faipule fe au lo masko ingo iken kai. O e kau malama i le faipule le ngai ke kau so mau mea. O e kau malama mai o la ukama o la right hand man nga a koe foi mai le HRPP. O e malama o kamalo le la ave i le ministerial portfolio. Io o le ma atu so tua na o nei mea te tele. O e malama o le mingi o le faipule le wa e mentioning ngai lunga a so e su e ngai ma develop le news. O le urupo o le o ke fa moinga. A o e malama mai e koe foi walanga i le teimile na o le mafau ai o tuila e pa. E toi foi mai le HRPP. Mana tu o la Italia. Ioi. O la lailo na mafau. A wana i eise mea e po na ma i la ai le ngo o langa urupo. Leanga o lea o le teimi, o lea o le a ave i eise nga mingi ska i langa kama ua leva na fia pa i stofi minista. Ai, e paua o mea e a fuafat mafau sa leu tong. E ese le o le atua. E mongi a e wha maoni, ese le nei atua i nā wha maoni. Si la fia le e le atua, e le tatau o na pale se lima ele e lea. E le tatau o na pale se tangata pala. Iyo e alu watu tutonu. Ke lor ko inga me foi le a walava le lima pala walava. Ai a kofu lo marima pala uma tutonu talo fai e a Samoa ua tawhewhea pulu i vai. Ia, so fina nganu fai ua tatele i o atule. Fasi fongo ta fasoalo. E mori le saunanga siata. O la tilo ia ike le amatanga ina ua manu mata upu lea. O ke malama le le mafofao ike ne taimi lea. O le mafuanga hoi na le sawa ike numa fai mai. O le fai pule. Langa ua lewa no mai tau i le leadership a ike no ua tulai mai a veos komisina. So se kaimi a anu eos fa inga leo. Pa wale komisinga ke va ia anu e amulang fanga. E ke reva aia se komisinga i le history komisinga leo i involve eos fa inga leo. But because o le kama ua lewa nga leo i le malo keni. He got so much experience in meos fa inga ma investigations. E iai, ke va aina i mea na so e o is fa inga leo i la ufa tonga la ufa sa ina ma meo is. E anu alka malo malanga fanga. E fa au penga na leo. O lo ma fau i na i le mea lea. E te ilo o le mea le pe anga le ai se influence malu si anga le na li uorka. I think Iken was going to step forward and do the investigation himself. Yes.
because e lava longa malama i le mea a le whaala me lavi o sai tia lau lua kai mangu vai pe o lea upu Yeah. ua iai se malo si anga ua makua fifiera kamale ai mantua mai kamale lena e ta ua nei se ata na fa malo le ku mau ku le epa ko i kiki alo kai i go kongo alanga na tanga luenga Yes. o inga le na sui a to ai le olanga o tamale i tono langa leadership na lako ia o se kangaka fa maungu o le mea foi la nata o te foi sa utala i le mele o te le fia foi ia le malo taimi nei tu lau o le malo nga ka ko langa longoina le ata to te langa longoina ai pe ora por kala me se te stona ile o te ana fa manino ai ia fa manino ai au fala i fa fonga tangata fo i le tunu e muni la por kala me no tau tino ai ele o au o se fa sabora se lau pasengi ona iai ona mafuanga o te popo e ai o te mana o e free o e samia o ke kui a sasi le malo e sa o loto lo talanoa e sa o loko o fai e peila le mele te taua e fa pena lo longona sia tau te ioe ma amene le mele te talanoa ai o telefo i kaimi wo i ai fai nga malo a fai nga mafai e tui la e pa nga fa malo lofu ya va ilili a fai te so nga fa lo tui fani that's exactly what should have happened already. Yes. I le komisino leo fa malo lo a vatu ni tangata so i fa foi fai ni so enga a umane ele fa maonia foi fai umale pekpe to reinstate yo lantu to finga ma to fai le pekpe o taimi ele i to tongi ai ona o le taimi na fa malo lo ai kai pe o le mea kupu ya i ken kala to ia e fa fonga mai le tunu o le mea tonu na a fa da velavi o le lava e ngofo mangungu le malo i le mata upu pito sili ona onga o le ufetu ya iai ma fetongi ya i fa so yo toa oi manatu ma fa mtalanga tangata i lungo le penga to failangi ai o le mata upu le ia saka kawanga mau le veso mua a ungero mai so lunga lua e le manga o miangi leo mai fafo pato no leo fa yatu la utala onga o kele lave le mea ma ua leo upside down le fleso suema ua leo au msamuelu ila na moni mau e fai so enga le ia le puli a leo o le ala vai na manu ia le puli al fa la ulo e ko kiki varu la komunima varu se furu la komunima ale kala ngola le puli i moni mau leo ale fa la ulo le puli ko kiki varu se furu ma komunima o se me wa ese le me leo le case mua le la langi nei certa o ma kwa fa ua i lalo le u e lunga vai tu low le fa fonga le tu Elaines. There is no other better explanation of the fire melia. The case is upside down. Head down. I will wamakwa la vole fa salanga fa salanga I so on fa ola yeso ya. Fa maturo. Yeah. Wamakwa fa sa kaulo fa makulo le case le. Wa u ilalo yele. I will no ka pidio le case le. Ma fa lo certa. Ai matu fo fa sa langa na tele na amata mai sa vai taimi fo o la e si fo mala e se sa ele na fa pe ai lunga sto ino o tai eu ila le ulu o mena le o tau io e le ngatala o fai fa maturo a o fai fa sa va o fai fa sa va ya bon ya ole a fa e lo ta fa ayuta wa tala leo malia le ta fasoa mana ia lo finangalo ma ele te tununga ia o te tau ana fai ma fa la mai so wa vanoa io e mana ia fo ile mele o le tato wa fengalo lu ia I fatasi io a ma fo ini nai motunga afa ia avatuni nai me o lo tupu ia matou ini usila by the way a ele I fasifo le ta fasoa o lo manuia matou New Zealand mo le whaafonga mai a Amerika I so se tafa. Ia pe auto fia ni me o te tupu ia matou New Zealand nei tau a inga fo'i ma le reia tunu e le aiangi mea makaukia. Ta toruia e le aifo ini mea upside down o te tupu ia matou. Yes, ua a mata fo'i na matua feoa ini niva le to telo I lantou na palota ia laksene mana na whainga malo. Ona o tūlanga I le ia I le tau o le soifuanga ma mea whapena wai pe o le ala mai a mako o le kau e soifuanga. O le se lauta la ia matou o lau breakfast le nai le tae au. Ele o to yeile me foi le se lauta la o le whaatau le nao le aso ato po le whaatau le vai aso le ai that is just the breakfast. O le ala le wingo o lauta la a o le alava
mo ke fayar kala fo ilele salutongi na e tautoa ile ami o lo lava mo le fana o le ale winga o le Natala a fayana e palo Taylor National ona na e nau ni nai swinga au e vai tunga e faasanga i luma ai alu ikua ia tanto mali ia mo le nei taimi ia ai to e faasa o fainga e kisi le si taimi ai le ni faala vela vela utele po ni mea matuia ia e fa tu ina tuisi na tama report fa pena ai lo tunga ile vetua le no fai ulea salutongi ia a tonu e mana fo i nei vaiaso po le alava tulanga e fua i fatanga ina mai o e lo pulisiri o i o vanoa ai e tate fa so ai wa matango fie fo i lo fa to fala inga male utanga sa ai la fo tu e tawunga mai sau no ngon ta fa ma vai le vanga le fiafi marenga fa lolo ma lo fa aftai tala ia siata dia ia le ni pulisiri ngai ele peo se wori inga ele peo lo to va se fa foi dele e tau fai ma stem nei tu sfola ia nei visa ma tlo ele ai ono le ngalwena ia te peila na maila o link o te fa manu atu na maila o link na nafi ai ke wo sa o mi atu le Facebook o tilo tu lo por kalami o le kauwanga o le malo losi o puru e feo e mau popo o ingala no fa makakasi atu ai loa na po mo mata se ia na vavena e tu por kalame o no le foi va lupe foi va ese mal por kalame a mata o tau sanga ia o no fo ala ne ia so e pe ese o langonga se ke pe ka ke fa fe e o le tadi lo mana ia no mana vana nei wa o te mana vai se furu le po ia tuni mai lori fale o no le fa pe o le link lava lea ai o resulta se te mana o i lunga o sa le fa le talu no foi a organa ke kalo ia aue ia sa lo fa le talu ia mo ni ma fa faunga ma la fa tonga le lava te fa o le ta por kala mele o fa media ma le ko kele o ta to sa mo e o foi ai le malo ma me o ta foi pule o le vai tau le nei o ese ka pe o fa le mele o le ua fai le mele o le su ua fai ma vai su e kau fa fe fe le o le fai akua o le kala le fa mai ka skau i fa msingonga yes o le au fai le kala ka mai ki foi le hey na ka ko feola mai mangi su na ka ko masangi ngi su o le mele o le ka longa fa tamatani a fa soa a ki nga ingo le puvai folo koe foli mai le stain. Po fele platform me te sa wai foli mai na. Ai au ole avea le mea leo le su, ua fai ma vai su, o ke whakusanga le mea leo le su, o sea kai aso ia. Morka me ki fo le pala ailoa. Lima i maa loa. Au ole lima i maa, ole ko yengi maa, i keiminge o wha o ngā le mea leo le su, e fai ma mea kau wha fefe. So ia ko ke lima i maa, ia peso ia ko ke lima i su, le nei vai tau. O le tālonga whaatamatane, tongi atu, tongi mai, aluatu le afi, sau. Pe tongi a ingo manatu malangona whaasoa le whaafonga leo tunu. Ai ki ngā lo ta mawau whau ko vea kwa, whaile sua lea. Ai le ai mangi meo kaungu. Ngā o mea fo ia peso na o se ngalu e whaafua e le whati. O ngā o ngi mea kau whaafefe i loa tana tapala ai. Ui o lea. Ia no lea wa umal tātaini seata. Whaftai atu i lau talenga le vai malai, i lo ua mana ia o so vai ma so whatau wā. o ia Ia e whamarulua to fo i tātou o tunu. O le a se ngangana ua sala i le nei fiafi, o le a se whaaso o le tau, ia a ua si i fo i le tai le maa whaaso ma le vai malai. Lei o le naunaunga ina ia matua wha maa fola ma wha lau tele le mea lea. O le kau whikunga inga o le paso, e wha ingoa e le vai malai, mo le whatalinga e siata o le kau whaafkau inga o tai nifo le mea. Ai, o te whaamatala ina ea, ui e tai pea mo le paso, fo le tamaiti te tano e kau whikunga i le lenga ia pā lengi le lei wha nifo le paso. It's the same thing. Ina ia manino, ma mala malama, sa moa lele o makuangi ngefu whaasoro a koa te anu o tātou. I le ngei makau. Ai te iloa le me pito sili na maalia se a te whai wali tāpor kalami. O piko umai e lua mata upu nei. E fia i e whao ngāle ngō le atua. Le se tala e vane ai. E le pe fo ala utala. E le wha pira o ka whao hiu fia se la uli ma se a. Pasi i lunga se lau.
A saula au di lunga o le atua. Sauli mongi lunga le porkalame ale lava enga. Ia, o le atua. O le mera weta kōku. E o ai ka haka kō mengi lalo. Fa mai ia le atua. Fai le atua. O lai pese fo isa pora sa li mongi. Le mea leo le atua. Le fo i pe pese isa pora sa le mea le i le keisi le pito le o le kaunga confuse na le maka upu le asiata. Ei. Le anga ua kako ua whaao ngā umai ai tu e lua le ngō le atua le mata upu lea. Ai anga sa o le whaingo le mea le amakanga le very first week. E le ki nā inga ma papala le ngō le atua tu lou whaafonga mai e le ainga fo le ainga sa le vi o le la tau whatu ainga tausi le o le folo le upu le atua. Ia mai se tatou tunu kerisiana. Se mangui le a fier ka uso au wala lafi ai tangata i tua i le nei vaitau. Wa fia tangata le lafi i le suafa o le atua. Ma whaami o tonu o isa lantou mau. Usa peka ke kiuti. Ai ka i roa wha o ngā suafa o le atua. Ke ia ukari kongu risi au vaenga ia ka ika. Ia, ai whamarulu atu Samoa. Ia e fau i lunga le porkalame le Tautai A'e. Ia ma le Blue TV. Ia e whaftai fo i le tareina ia seata. I le amana i o so whatau waa. Ia e mante wafola le mawhala ma whaile ma whaasoa o sila miol whaafonga le tātou utunu. Seata, ia alofa atu ia teo e le uso. Tulou ma mani. Le angai whaafitai uta toe wa ai teo i nei. E le umanu au le lei. Ia ai toi tāpena mai. O le si au tāpenanga seata pe toi sau. Ka oi so uma skeke o le malo tele o lo tele ai le community Samoa. A manga mia sau so upu a min sau ai o le met tau na fai ke ro o le misi lo fai o Missouri Washington ia langa o le sai o Washington ai le umi. Yes. Ai o le to tele San Francisco, Sacramento, San Diego, tele ia Las Vegas ia feilo ia te oi. Io ai toi ta pena mai le umai fai aso le li ai alofa tele mo o le uso a fai olo finangalo lea ta toi tala noi tu e fa mautua ta porkalame ma ta tonu ia ona velea o le po le aso lua ia matou o le aso lua nei pa le aso ngofu Aso ngofua outou. aso ngofu ha Aso ngofua outou aso lua matou. ia ona velea o le po le aso ngofu e fai esi ta fa so e fa fonga le atunu se i vasa ia i fo i fa fonga le atunu i le kele o le pepelo le ngi kamo mau le ngi kamo sino le makua malo e ke lo ino no fefe o de sa wana bo fa ma tol ta por kalame o kilo ele manga o mau e ka fa ia inga langa poka le poka lupe makasina sa fe ko ya i fo de le meta o aula o ngofo mo tau ma fo fa pe una ko ngai lunga makua o la ku si poka i vai ke mio ma fa ia masu meo ia le por kalame fo le talo fa mo ma mali wasu meo makia ia ko ia mal makusi ma meo api kusi poka o le ko e longi poka wa ko le malo losio poka ia o mai mau popo anyway ia ala tato itala no itu fa mau tu ta por kalame la utalenga le vai malai alo fantu le nei siafi alo fantu ia sa mole atu pele ia ala fantu te fa mai le ta por kalame Alo five day tili ia I anti o leuso ia o leuso betua I fa sala longa. Faila utala lea. O se whamanuianga ia tiau. O se whamanuianga Andrew Moava ia tiau. Lo o fio mai malea vanoa o leo mwhaiona whaise ta whasoa. Leanga o outou o tama mantutua I whasara launga. O au te fia ilia ngangale na o te tango e acknowledge. Ma whaafo ele whaafetai. Ia outou sa whaima vainga. Eoe. Si usofo ilia ia Francis le na I vaimoso. Of which that goes Oberk. There you go. Francis Oberk. O ele uso. Io Andrew Moava ile FM I Samoa ma le talofa. Ia male te lea ia o tiau vele ia na uso fo ia tu ia stamo o formaitu. Fe po fere kama. Po fe o yer ka kama. Tasil na uso e lata tele ma so inga o mai le so. Oi so le kalo fa. Fonga le tunu. Mai o te fia la e loatu ia fono mai tu le tiola o te yai. Ia. Mai o le mafuanga fo ile na e sina fia le fono mai tu te tau le talina le fonga le tunu. Le mafuanga o matua I mausalia ile maftanga mal mafainga wo mal le talina fono mai tu van tu funga. Ia. O le taimi la le nei.
O lawa ke leer ka malo yo. Oi sole. Ele ngata ua manager le tamalo wana va ia le au whaasana lau I lungo le talo fa whamo. Ia le foi fai mafufonga o le porkalame foi le lungo le TV tolu o le manuo ea po le ale ingo le Ia, porkalame. ai, ia se momoli atua olo whaanga ia I le uso. E pēr no whaiantu a sta mo te vanga kose. Kose te vanga. Ia, male te lea, o tau fo I o ena mua I malai, tūlanga o whaasala longa, ma tūlanga whabena. O se whaamanuianga lo whio mai rungo le tātou a porkalame. Au ngā fōi ia awanoa ma whaitu to al tātou te whaasoa I peia fōi no whaiatu. To ina ia vui o se tamae lau alunga I lau va ai fōi tūlanga ona to mai nala lea o loi maka upu onga fōi maka ma fōi kau ke manga ngā whanga le lo keki le wake kea. Ia, tā pāro fōi to ina matua matulanga. Ai, le le fiafi, as whamurianga ia te aulo so mai rungo le tā porkalame. Ia, mo le tolo whaanga le tātou stete au le leo Utah. Ia, manisi o tātou stete o whaafonga mai, o malawa, whaamalulu e sa o le lei. Ia, mai maue. Ia, whilawhati tala le tampese fo I lele mai, if I can be in two places at the same time. Ia, wanga ke fia I pese ngā. Ia se manu, pe nei lai mawhaino, ia le umai le whaia so le tua, if God willings, ia, maua manoa, maua lau tātou te. Ai mora re fiafi, alofa te le antu, ia te oile uso, whaasoi foina. Whaasoi foia, manuia le fiafi. Malo, whaafitai. Ia, ole, na ua tau alunga le maa vase lua ma le, talenga salu tongi, ia, langa ole tama tau manawa solo le fio anga, ua le fio le tau fia, ama le toa tau le papa, o nau iao, ma pai iao, te nane usoli I na whawhiangai, ia ala la tai foi o salu tongi po na lima matua I tofinga I whale upolu, o tofinga I wha ama le toa tau le papa. Ioi, whaafte tele le rewanga le fiafi Andrew Mwavaa, ia, mai I le tifai moana TV o Drew TV, ia, mai Utah le rewanga foi o le fiafi whaafte tele Samoa, whaafte tele, tusa foi o le mai moanga share le tato porkalame o le ma porkalame mua ma le uso a whaasalalau ia of so ta inga foi te tala le tua vanoa tato te feso ta iai mo tato divine connections ia te tau ona tutu whaatasi ia tato te fufonga ina le tato mau tau anve o le sailinga o le ame o tonu a tatou vaai masirisilantu Samoa I le tele o mea e pei e le manino ma whaane nefu pe o le pese ar kama o le tia maa iopu whaivalu panga maa lia iopu whaivalu whaane nefu me oma le ai se la pupula wa whaange ngefu wa tele mea ne nefu e uia o loo manino mai le tau tonga o tali ia ai ona I pauan fo I o le waifu le o langa ai aua nei nape, awane I taufia, awane I musua, awane I aungata, awane I teva le tātou te talo I le tua. Tātou te talo mai fo I mo matou, te talo mai mo au ma le tātou porkalame, te talo mai le saonga le mu, te talo mai le loto tele. Ina ia whaaleo wai nei ma tā upu e whai fo I o si maa ale, ia ai tuatua I le tua le loto, e maua le loto tele, e whaaleo ai, ea e whai mafofonga o tau ta mama o tina mātutua, ea wō ma au mea mamae o tua whawhine o uso, o whanau, ea ma tātou umai lungo le nei porkalame, whaafitai lau tua lalo, whaafitai lau whaamalo si au, e foi o lo tusi mai, ea a e sila mai o te le reply atu o no le ano ai au tango o omi atu le lima matua, pe press le love, please accept that as a humble response from me. E ia nisi o tau mawhaia e omi atu, e ia mo whaafitai atu, ai ono nisi fo I teimi, ta te alu atu o ta moe vai. Pe e whasi ka ika le au manga sa le ufi, ono le tāpena penanga o manatu malangona e whasoa. Ia e mili mai la, mua e vai mai na o se omi atu le love, wha mole take that as whaafitai loto whaafitai mai a te au foi. Ma le tātou porkalame a maware mālosi e waruako singa whai upu o tala no atu.
Ia, malenga ngai tu mu le whaaloalo, tātou whailoa i le aso tai au, le tātou sports talanoa, ma le tuari e leise kako tau te ia e tai au o le sports talanoa, whaito ato e whai le tātou tau te ia e le aso tofi, ma le tātou loia, ai maisi o le tātou scientisi. Ia, le ataua Nielsen Peterson, ma le sunga ia sauni, se ledi ia ona taurunga le tātou proklame le aso fraile i le tātou malo mai Amerika. Ai na ona toe tu ina tulunga awana ingalo tantu fasisilanga nei fa lava fa mole o le fa fianga le Mount Fao le lato fa fianga i le aso to ana nei o le kone city o le fa fia i foi male fionga ya asuao Felice Mikaele tama Samoa to whakameke Mount Malaka Band ai mai se foi o DJ Magic ai o le fofonga ina the one and only MC Joina le uso ia savea le ataua Al Harrington Lavea. E le fiafilea o le aso to na i aso se fulu au kuso i le tausala band ma le tausala ba i mangele ta tala fai to ai le fitu le fiafi ta mama tina matutua sa ungi lau purekasi ko e koma i lalo lau ofu fai fele fui lili sa ungi dialu e te siva le tama Samoa ai maise o le anniversary o le Mount Fao. Ia whaatauso ticket awane e misia ke ua e kwai ua e complain. Ia, taurunga le maritato proklame angale rei mai le tua de taibure rei fiafi soifua ma ia manuia.